Mashaka, why murunga titang? Tambala na xibelani. So ti vekelwa ti ulu. Final product. La, let me go back. Mashaka. Na loko mi ya toilet mi famba na sweswo rhunga. Se mi rhunga mi swa yima mara. Wata loko hi tle Mashaka loko va veka ku hi u ri va ri veka ku hi nayiti ka mu umakomandela ematako umakomandela ematako umakomandela ematako umakomandela ematako umakomandela ematako Am I ready? Born ready. That's why look askoteka kahle kahle. Vanhu lavakulukumba a va fanele va wisa ku nominatiwa. Ku nominatiwa youth. Tigwabana hi xihina. I think a hi ta va hi ri kahle ngopfu. Album ya Mashaka. Voice leswo so teka shakalaka teka. Yeah. You're amazing. Ai ruperini Miss Bangwani lawani namuntlha ntshwini hi ku tshwa ntshwini ri kwala Khonuk ira kumla xirambo kusuka ka vanhu va ka Munghana Lonene FM hi ti lawani for the nominees ta tintlambi ku nga ti artist you know so lawani namuntlha ni ta va ni ta kumela vanhu vo hambanahambana lava nga kona namuntlha ni kha ni va interviewer yeah so stay tuned. XMA 20 Best Xitsonga Newcomer Artist of the Year. Ilava vayimela kulangwa. A. Please boy. B. Sinampaka. C. Rusa the Prod. D. Likri. E. Mantakosi. F. DJ Noti SA. Kuvota rubela rito nyuna letera ntlambi leyi u hlawulaka yona eka 45859. SMS 150 ya mahala Kuvota swa pfala hi vusiri bya 12 December 2025. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards. Matimba ya vunanga. #XMA 20 Masagwadlaw ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality. Miss Bangwani lani na Ashante lawani Ashante kunjani Fikile ngweke. na mina mpfukini ro khome njhani dyambu leriwani wena Misi lani vana skin yo. ne okay u titwa njhani ko va lani namuntlha Titwa ke swinene hey. Yo na nyanga yeri. kahle ne I love your outfit i yini lexi nga ku inspire ku mbala so Because ni part ya marimba so group ya mele ni cinaka ka yo this is the way we dress. Itoka so. Yeah. okay i yini vito ra group ya n'wina Sounds of marimba. oh, okay n'wina lava mi ri ku performeni earlier on ne okay ni tsakini hi le ka ti-nominees lawani ne ta XMA 20 so wena hi artist leyi u yi rhandzaka leyi u nga tsakelaku ku va yi nominate namuntlha Leyi nga kona lana no ro. yin'wana na yin'wana leyi wena u yi tsakelaka Mina tsakela Metro Beats. Yes. munhu wa mino Mtsado wa mina. mrhandziwo Mtsado wa mina. okay yeah you can see ni then khense nkarhi wa wena sesi #XMA 20 Best Xitsonga Male Artist of the Year. Ilava vayimela kulangwa. A. Soli Makamu. B. Please boy. C. J. John the Big Baby. D. Mr. Post. E. Timbani. F. DJ Mumba. G. Clive S. H. Isawatiko. I. Metro Beats RSA. J. Shama Combo. Kuvota rhumela
rito mail na letera nqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859. SMS i 150 ya mahala a yi tirhi. Ku vhota swa pfala hi vusibya ti 12 December 2025. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga. #SMA20. Masagwadi lawa ya rhurheriwa hi Bushbuck Ridge Municipality. Ni mkumbeli ntlambi yo huma hala ka Malamulele. Ma yi tiva mos i ntlambi liya yo cina yi cina swo tsakisa. A hi ripereni minjhani? Hi pfukile ngongwini. Hi pfukeni. Lava nga mi tiveki va ta ku i mani? I DJ Mfundhisa ku na na ze ntivisa me ntiveka ngopfu. Loko chani mumu umkhomi njhani mumu wala? A bush ka hisa. Yeah. A bush kahle swila loko munhu a ta bush a meka sure ku ri khula ra yi tala hi mati. Yeah. Hi chini. Mi titwa njhani ku va mi ri laha namuntlha? Namuntlha ni titwa kahle ngopfu hi mhaka ku ri hi le ka n'hweti ya ndhavuko. Ende loko hi ri ka n'hweti ya ndhavuko swi endla ku ri tanihi Matsonga Machangana hi tinyungubyisa hi ndhavuko wa hina. Loko mo cheka vanhu lava nga laha un'wana na un'wana u ti tsatsange hi ndhavuko wa yena. Ma swi vona leswi mi nga mbarisa swoho hi leswi hi nga kula hi swona ka hi tiva madovani hi lomu ya gelegereni va kha va ku tingi ya so swa ni tsakisa that's why na mina ni ringetanyana ku lava swinyana na lapira xibelani ku ri ri nghenanyana la ka xikipa xa mina ku ndlela ku ri swi tikomba ku mehe ni ta ni suka hala ka Malamulele hi hlangana na vanhu va le bush hi tixaka hinkwato ku hi le ka n'hweti ya ndhavuko. Ya va mi khomi njhani vanhu va le bush sweswi hi nga kwala bush kha hi swa hi dyambu rona no a ri hi khomangi kahle ri hi hisini mara vanhu va mi khomi njhani? Kahle a ni ri vena ku ka hisa hi leswi ni nga khomisiwa swona. Swi la ku va mi khome kahle ngopfu. Ni khomiwe kahle ngopfu hi lero a bush le bush swa endleka ni vuya. Mi vuya hi swihi? Hi swa vuqambi kumbe hi swin'wana? Hi swa mina. Hi swa n'wina. Kahle. Mi nge hi vuyi hi swa DJ Mfundhisi mi ta va mi hi swa mina. Ni ta vuya hi swa matimba climate story. Kahle. Ni nge si nkarhi wa n'wina. Hi swona. #SMA20. Best Xitsonga Gospel Song of the Year empfuxelelweni. Hi lava va yimela ku langwa. Zanele Mashavane ndzi happy. The Grace Band Yesu u yima na hina. C. Mahungu ndzi letseleriwa. D. Worship House Xikwembu xa Masikita. The Living Rock Choir munghana wa mina. Ku vhota eka xiyenge lexi rhumela rito gospel na letera nqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859. SMS i 150 ya mahala a yi tirhi. Ku vhota swo pfala hi vusikuti bya 12 December 2025. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga. #SMA20 Masagwadi lawa ya rhurheriwa hi Bushbuck Ridge Municipality. Ni na Xiluva na Khuriso lawani va mbale swibelani and ma va tiva vanhu lavawani va dume hi ku cina. Minjhani? Fiki minjhani sesi? Mi ni pfukini. Minjhani sesi? Fiki minjhani? Na mi ni pfukini. Ni kombela plug ya xibelani before hi vulavula swo tala. Mani va xibelani va kumeka ka Mahatlani i mani Asnat ka TikTok. Ne? Ya mani Asnat traditional what ya. Ka TikTok ne. Okay, na mi sweswi ni plug lexa tula na mi se mi ni plugini lexiwani ni xi kuma ka Kate Shirinda ni xo ma n'wi tiva hi content leyi ya mhani. Ma swi vona? Yeah, so mi titwa njhani ku va mi ri laha namuntlha? Hi titwa hi tsakini shem. Hi ta cina hi tsakisa vanhu. Dyambu ri khome njhani? Dyambu ri ba ngopfu. Ani? Since fike ina like hi 10. Yeah. Yo. Okay, dyambu ri khome njhani sesi? Ya a ku hisa a bush ka hisa. Ne? Yeah. Mara vanhu va le bush vona va khomi njhani handle ka dyambu? Vanhu va le bush va yi khomi kahle ngopfu. Yeah. Okay, ni khensi nkarhi wa n'wina kombe mi xi haxa mi va komba ku n'wina mi dume hi yini. Wa swi twa. #SMA20. Best Xitsonga Disco Song of the Year. Hi lava va yimela ku langwa. Dr. Majeke Ngolovani. B. King Soshangani Vutlhari. C. Isa wa tiko ndzi hlawule yena. D. Teddy Mikwembu Xilambana. Selesele featuring Hlabu Sikiza munhu wa mina.
ku vhota eka xiyenge lexi rhumela rito disco na letera nqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859 SMS i 150 ya mahala a yi tirhi ku vhota swa pfala hi siku bya ti 12 December 2025 Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #SMA20 masagwati lawa ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality. Riperini minjhani? Hi pfukile hi pfuxela n'winungu. Ni pfukini. Khani mama. Hi so la mi vulavula na Miss Bangwani wa ka Xangani gang. Okay. N'wina ni ta ku ni vulavula na mani? Stanley Chilwane. Okay. Wala Bushbuckridge. I producer ya General Muska. Aye. Ya Pensele. Aye. Ya Vuyelo. Aye. Ya Tiki Boy. Aye. Themba Nyati. Aye. Vanyingi. Leswo. Okay. Ni tsakela ku mi tiva. Mi titwa njhani ku va mi ri la namuntlha? Ni tsake ngopfu. Hi xilungu va ku I'm over the moon. Swa ke ni le henhla ka n'weti. Yeah. Nje a ku na ntsako wa ku tlula wolowo. Okay. Swa siku ra namuntlha heyi. Khale ri rindzile la Bushbuckridge. Okay. Ni mi twi mi mention ti artist to hlaya leti mi nga ti producela ne and namtlhela ka ti Exma 20 nominations ane ka ti artist leti ta n'wina leti mi nga ti producela hi leyi mi tsakelaka ku mi nga yi vona yi nominatiwa lawani Hinkwato ne hinkwato let me say the category leti hinkwato reggae gospel disco marabenta xigaza you name them loko no kuma every category ku ri na artist leyi ni nga yi producer then ni ta ku ni tirhela hambi xikwembu xo ni tsundzuka but not now a swi ni tshikinyana na hata ntirho wa ha tele so meaning that mi ta ti vhotela hinkwato ka ti-category leti mi lavaka hinkwato ti va ti ri kona swo boha swo boha swo boha nkhesele campaign a ni lolowi ni nga nghena door to door ne swa khuluma swa hina leswi okay ni khensile loko mi tiva producer inkomo hi swona mana majambu lamanene Best Xitsonga Traditional Song of the Year. hi lava va yimela ku langwa Mshengu the original Shamakezi Oscar Makamu na Majubani Sisters Xinamunamu Kami Boy, ndzi tlangela mani. King Sarel featuring Tsumishi Ndendefu Swilo swa misava Checkers Maluleke Vutomi bya Siwana Ku vota rhumela rito TRAD TRAD na letera nqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859 SMS i 150 ya mahala a yi tirhi ku vota swa pfala hi siku bya ti 12 December 2025 Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #SMA20 masagwati lawa ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality. okay ni mina ni mi kwatelini mi ni kwateleni sesi theme avete traditional outfit okay and vona mahaveli xibuxunyana xitsonga xigazanyana and why amlo yo jaha ani lo jaha mi kha mi tshama kwala mi ni ta nkhansuka hi le ka malamulele a ni ri n'wengwe va yeni mi fanele ku saseka n'we hi ku tlula hina ne no mara mfemi hi komba ku mi amukeleni mi mi mbala yini mabuxi no mo hi gweva hi mbala leswi swi mbalaka swo mo hi gweva hi ta lunghisa ku next time hi mbala hina va ka Xangani gang hi la homu mi lava homu na mbuti yo phoma rihla kahle a hi hluphi loko mi taka ti-award hi December hi ta va hi mi vekele homu na mbuti leyi mi lavaka ni vulaka ku na hi December hi ta hi ri kwala hi December mi kwala kahle ka mi ri hi tshama senge okay hi sensa kwini ntobe ya ni kha ni swi kota ni khensi nkarhi wa n'wina hi swona khani mama #SMA20 Best Xitsonga House Song of the Year. hi lava va yimela ku langwa Hennessy featuring Queen the vocalist na Stala B Tekateka DJ Nuti SA featuring Big Robza and Tyler Girl Mali DJ Pasca Itzaka D-Rocker featuring Dr. Joe Shirimani No Remake Musakis featuring Gaza Boys Bafana Bamali Ku vota rhumela rito house na letera nqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859 SMS i 150 ya mahala a yi tirhi ku vota swa pfala hi siku bya ti 12 December 2025 Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga
#SMA20 Masagwadlaw ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality. La nina sesithemba imhlongo minjani ipfukile ngovona ipfukini msasekini msaseke ngopfu nkomla 360 okay nizeleni i-outfit ya n'wina outfit leyiwa yi huma eka xichangana xa le bush machangana ya le bush hi boha tinguvu leti hi cina hi to mchongolo ncino wa kona wu vitaniwa ku pepisa so loko vavanuna va ri karhi va vevula hina hi yima hala ndzhaku loko hi ri karhi hi yimbelela hi kha hi pepisa hi tlangisa a swisoti a ni hi na ku pepisa bona loko hi vuya laha ni lavela wun'we wa kwala mi ri vona va endla yini vavanuna va vevula ivi va dzidza ivi mina ni kha pepisa na mina lava lowo vevula ivi na mina ni ta pepisa mi sasekini so mi titwa njhani ku va mi ri laha namuntlha na hina va le kule hi suki kule hi ta lawani yo hi tsake swinene ene hi vona hi xiximiwile ha khensa ku va mi teke nkarhi lowu mi ta spenda nkarhi na hina swi endla ku ri swi pfuxelela ku ri vana va hina va kula va tiva timintsu ta voho a hi timhaka ta ku va swi twa ntsena kambe va le ku swi voneni ni tshemba ku un'wana na un'wana loyi a nga laha namuntlha ntsako wu le henhla ngopfu se ha khensa swinene ha swi appreciate na ha khensa ku va mi hi amukerini mi hi khomi kahle no va na problem na dyambu ri ni xanisi ngopfu dyambu ka hisa okay so hi le ka ti-exma 20 nominations a ni ri so n'wina hi yini ntlambi leyi mi navelaka ku yi nga nominatiwa eka madyambu ya namuntlha Themba Nyathi ya Themba Nyathi ka best gospel yes mi ta vote yes please yeah okay ni khensi nkarhi wa n'wina mama inkomo na khensa SMA20 Best Xitsonga Afro Pop Song of the Year. hi lava va yimela ku langwa. Clive S Kurhula Moyeni. Volcano featuring Clean Boy and Malume J. Rito Gustavo Akurimina. D. Daniel Brothers Tinkinga. Shamisi Tafumela. Vota rhumela rito Afro na letara ra nqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859. SMS i 150 ya mahala a yi tirhi. Vota swa pfala hi vusiku bya ti 12 December 2025. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga. #SMA20 Masagwadlaw ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality. i Miss Bangwani futhe na DJ mani Matt va ka Munghana Lonene DJ minjani ipfukile ngobona mina ni pfukile ya ra hisa dyambu ka kufumela mara a ni tshembi ku ka hisa a ri kumbe swa ku hi ri toloverile ani wo vona ntima phela hina hi le ri hi kuma ra ha ri fresh kahle ya mi le hini leswi swo ni fanele ku a ku le hanga mina mi lo koma oh hi mini nga koma n'wina mi nga koma xo i xa mina ni kome ngopfu ni kome ngopfu DJ Mbombini no ya khensa swinene I like your outfit no na mina tsakisa outfit ya n'wina ni hlamuseleni hi outfit ya n'wina namuntlha alright outfit leyiwani yi fambisana na ku tinyungubyisa hikuva mutsonga muchangana loyi a tshamaka eBushbuckridge laha hi nga na vanhu vo hambanahambana eBushbuckridge eBushbuckridge ku na maZulu ku na maSwati ku na machangana ku na mapulana so hi 4 hinkwenu ka hina loko ni vona ni mbale so leswi nga va swi representa Shaka Zulu leswi swi na Buswati so leswi swi na muchongolo ya la Bushbuckridge yeah so mi mixini ni mix ebush kutani vele hi mhaka ku ni xipulana ni Xiswati ku na ririmi rin'wana ra xipulana ri hlanganisa Xichangana na Xiswati na Xizulu na Xisuthu at the same time va ri xipulana so ndi mpulana leswi nga tita ni kombela mi ni vulela ndzimana yin'we ya xipulana ni xitwa ku swi sounda njhani papa weni tsotsona ki tsotsona ki Bushbuckridge ki Mpumalanga mapulaneni yeah okay DJ Matt ntsakelo ku mi tiva namuntlha a ni mi twa kona o ka Munghana Lonene loko mi kha mi haxa so ntsakelo ku mi tiva namuntlha ende hi khensa loko mi hi amukeli kahle lawani na hina hi khensa loko mi hi rhambini ku hi ti laha hi mhaka n'wina no ya khensa swinene na hina ku ve ni mi koti ku ve ni mi amukela xirhambo xa hina mi ta laha xo hetelela swa ku fambisana leswi ni nga swi mbala laniwani i ku me ndi DJ Matt ndi Matthews Cornelius Mukwena so ni Mukwena wa Msuthu mara ni vulavula Xichangana ku nga Xitsonga hi leswi swi hi tsakisaka hi la Bushbuckridge hi hlanganile so yeah okay ni khensa nkarhi wa n'wina DJ Matt hi ta tlhela hi ketchup nkarhi wa ha tele ngopfu hi ta ketchup obvious ketchup sweswiwani kwalawani
ketchup yakhetha swinene. Hi swona. Hashtag SMA20 Best Xitsonga hip hop song of the year. hi lava va yimela ku langwa. Faith K Ndzilo. DNK featuring Mr. Still I Stand Eshalini. Timbani featuring Manzakos Gonzo. D Michaels Mananga. Brisa the Rapper featuring Zai Mwana Mchangani. Uvota eka xiyenge lexi rhumela rito hit na letra nqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859. SMS i 150 ya mahala a yi tirhi. Uvota swa pfala vusiku bya ti 12 December 2025. Munghana na NFM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga. #SMA20 masagwadi lawa ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality. Okay, riperile. Yes. Minjani? Na lava n'wina ke. Pfukini. Ku vutisa mani ka swivutiso mina kumbe n'wina? Ku vutisa mina ni na mpfuxela. Okay. A ni mi tolovele ku la ni famba kona hi mi ni vutisaka swivutiso. Mi nga rhanga mi ni vutisa ni ta mi vutisa hi jahangi. Ewe ma. Miss Bangwani. Miss Bangwani. Okay. Eh. Hi navetisa ndhawu leyi hi le kwila. La hi la Akanok a Bushbuckridge. A ni vula ku landeni ka michini leyi hi le kwihi? La hi le ka Shangani Gang podcast. Hi swona. Yi kumeka kwihi? Shangani Gang podcast yi kumeka hinkwako la mi hi lava kona. Hi ku a hi suka kule hi ta lawani hinkwako hi kona. Hi rhambeni hi karhi hi ta fika. Okay. Yes. Na mina ni kwala. La ta vutisa ku bikiri leriwani. Ni kombe ku ringa. Loko ni fika la Yeah. ni teka wena next map swi vula ku a wu kombeli leswi loyi un'wana nga swi khoma. Ani? Mara A wu ti komberi na timbilu wena. Mara sweswo loko hi Xitsonga veri vana va munhu un'we va phemelana njiya. Se bikiri leri njiya. A hi nwisana leswi swi nga kwala. I na timbilu ke yima ni vona i la ku nwa hikwi ni ta kota ku Hi laha mi nga nwa hi kona. Hayi nwana hi la. Okay, no bull. Na timbilu. Okay. Mi titwa njhani namuntlha ku va mi ri la a Bushbuckridge? Nga va ku ri ro sungula kumbe mi tshama mi ri kwala? Mina i ro sungula ku va ni ri la. Okay, i titwa njhani ku va yi ri la ro sungula? Ni titwa kahle ngopfu. Ni hluphi hi dyambu mara se ni right ku na moya wa kahle mara ku hi amukela mi amukeli kahle and va ni khome kahle. Okay. No, mina lembe na lembe hata la. Hi tisa hi minongonoko. Kumbexani ka lava va nga va kha va vona ro sungula mina ni khalanga Pet Matebula. Se ni haxa nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene. So minkarhi ya ku tala ha famba va xava nkarhi hi ta kwala hi ya Mbombela kumbe hi ya Mkhuhlu kumbe hi ta kwala a Econohook sweswo. Se tindhawu letiwani hi ta ngopfu hi yo mhaka ni tshame ni vilela siku rin'wana le moyeni ku i ndhawu yin'wana a nga ri swa tipenda hi swa vona. Tiyindlu to tala tipendiwe la. Se kumbe hi vone tin'wana tipendiwini. Ku pendiwini la hi nga kona ni focus la. Kumbe kwala loko u famba tipendiwi kambe lexi ni vulaka swona ku i ndhawu yin'wana ya kahle swinene loko a swi koteka a ni ta rhurha laha ni tshama kona ni ta tshama Bush. Ne? Yeah. Lawani kahle kahle. Kwala Bush. Oh okay. Hi ta rhurha swin'we. La ku kahle mini hayi mi la ku na moya wun'wana na ku tlhela ve ri ku tlheriwa minduku mi ni nge tlheli. A mi tlheli. Hayi. Mi kumi kun'wana. Kambe xikomi xitandi. A ni swa hina swi hlweli. Ya ne again. Va lava va xi siya ku hangena. Yawe. Mi le nghozini va le Bush. Ni twa va ku va ni lavala. Ne? Okay, ni khensa nkarhi wa n'wina Botpet. Inkomiso swa mina. Okay. #SMA20 Most popular song of the year. hi lava va yimela ku langwa. Bliss Boy featuring Life Entle Thunela. Shamakhoma featuring DJ Slicker Marilani. Black Myth featuring Bliss Boy na Una Rams Sheila. Metro Beats RSA featuring DJ Fumza my number one. The Crazer featuring Sign Free ni hava munhu Johnny. Lekker Stylist featuring J John the Big Baby na Salam the producer. Komela uchuza. Soli Makamu rirhandzu ra ti movie. Musa
Isaac Keys featuring Gaza Boys, Bafana Bamali. Rosa the Prod, Ngiso Mtomi. DJ Mumba, Magoji Mapi. Mr. Post, Munu Wensena. Isawatiko, Tihlaule yena. J. John the Big Baby, Tsunganenge. Ngabza featuring J. John the Big Baby, Sunroof. Ben 10 Wizzy featuring Moose Music na Side Free, Tommy Yamtsonga. Uvote ka xiyenge lexi rhumela rito risimu na letere nqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859 SMS i 150 ya mahala a yi tirhi. u vhota swo pfala hi vusiku bya ti 12 December 2025 Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #SMA20 masagwadi lawa ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality. Nambona mimbale na swibelani na mirini lexi mi xi vitana yini lexi lexi nga la ya a na ta xi vula ku i bodi i xikipa i xikipa ne i xikipa ko va ku xi stylish swi va ku ya vona xona la kapa sopo hi leswi swi lavekaka leswi ne mi swi kuma kwihi no rhunga marhunga ya so mina rhunga sweswi ni endla swibelani and sweswi hi ku i n'hweti ya heritage hi kona se swi nge le ku phusheni so if kuna lava va lava ku swibelani va lava ku xikipa va nga ni khumba ka K Chirinda hi ndlela yaleyo hi kurisa ndhavuko K Chirinda kwini va mi khumba ku nambara yi ri yini kumbe nambara ami nani ami 065 yes 587 2819 hikokwalano ni kumeka kona so if mani lava mi nga ni kuma kwalano anyways mi vhete mi nghenela mina n'wi njhani mina ni pfukini ni ngo nona mati ya vudyela lani okay hi le vudyeleni bya ka Munghana Lonene amba byeri ku hi le kwini ya so sweswi hi le a Bushbuckridge Econhook antivi ku Bushbuckridge ya hi le Econhook Bushbuckridge yikulu na yona mani mara la hi nga kona hi le Econhook so Econhook i ndhawu leyi nge le Bushbuckridge okay yes if I saw them correct yeah antwa nga ri mite Bushbuckridge le Econhook se ana hala confirm la mara ya yimkhome njani yi kahle ku kahle and la nga kona kuna swo tala leswi nge le ku humeleleni ka siku ra namuntlha honestly it's very interesting and na ku hi le ka n'hweti ya ndhavuko as I've already mentioned so hi le ku voneni ka tindhavuko to hambanahambana because la ku na Matsonga mara Matsonga lama nga la ma different ka Matsonga lama ka hi ka lava hi ni nga swi pakisa ku yini a Bushbuckridge hina ku na Matsonga lava va practice culture yo hambana na hina hi ngo vele Giyani or kwihi ne so la hi le ka Munghana Lonene hi le ka show ya ti nominee ya ka Munghana Lonene so hi vone kuna mapulani kuna Vatsonga Machangani yes va vulavula language yayo ni nga ku i Xipedi ne and then kuna Maswati and then hi va van'wana I think hi vo mara a hi vaZulu because lava nga ma tinjhovo vo vula ku ri ku na van'wani va nga vula ku ri tinjhovo Zulu culture ya hlangana na Tsonga culture hi mambalelo especially ka vavanuna yes so hikwala a Mpumalanga namuntlha ka hisa hi ku fika la ntsena ni maxikandza xa mi xi njhani jambu leri a ni swi tivi ku lava tshamaka laha va ri kondelelisa ku yini mara mina ni tsakise hi ku kona ku na swimehlwana laha ku na ngoma leya ya J John i khome veri yini swimehlwana J John a vula swimehlwana leswiya mina swi vula swimehlwana leswiya swo ho livelela and then khani la ku va byela ku ri swimehlwana leswi nga lani la ku swi byela ku ri va nga chavi ring leya i wachi va nga chava ta ku a xi catangi but ya hi le ka show ya ka Munghana Lonene ya ti nominee kwala a Econhook a Mpumalanga so hi ta va hi khi hi interviewa
vanhu hi ku hambanahambana ku na ti-celebrity laha Yeah. ku na ti-celebrity ku hambanahambana ka tona hi ta va hi khi hi interviewa va mafosi kwala mi ta ni pfuneta van'wana loko ni va rivala Yeah. Kuna DJ Mfundisi. DJ Mfundisi Yeah, kuna Mapele and then hi va na meyara wa Bushbuckridge hi nge fiki laha hi fika hi ti lawula hi fanele hi fika hi consulta na va vinyi va ndhawu leyi and then hi ta vulavula na ti-presenter ta ka Munghana Lonene hi ku hambanahambana ka tona mara ku sungula hi ta sungula hi ku rhamba moya lowu kwetsima so DJ Mfundisi va ta pfula ntirho hi xikhongelo hi interview Yeah. so yeah hi sweswo Abatilungisele because I must talk with DJ Mfundisi munhu wa njhani Yeah. munhu wa active. Munhu wa active. And I'm looking forward to conversation ya hina na DJ Na DJ Mfundisi. Mfundisi. Yeah. And not the presenters and vanhu hinkwavo Hinkwavo, lava yeah. va nga ta va ri kona. I think it will be an interesting thing ku hi twa ka vona ku Munghana Lonene yi vula yini ka vona especially now that it's turning 6 years and again n'hweti ya ndhavuko yi vula yini ku na swo tala leswi hi nga ta vutisa mayelana na n'hweti ya ndhavuko mayelana na ti-award mayelana na yona Munghana Lonene as station xo hi xoxe ne but yeah stay tuned mi ta vona swo tala ku sungula hi ta sungula hi DJ Mfundisi hi sweswo Swona sweswo. #SMA20 Dash Xitsonga Duo Group of the Year. hi lava va yimela ku landwa Oscar Makamu and Majubane Sisters Chindende na Tinqambi Checkers Maluleke and Makhalane Sisters Nombelani Sisters Worship House The Living Rock Choir. The Grace Band Vanhu va Mtakaro Kuvota rhumela rito duo na letara nqambi lowu hlawulaka yona eka 45859. SMS i 150 ya mahala a yi tirhi Kuvota swa pfala hi vusiku bya ti 12 December 2025. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #SMA20. masagwadi lawa ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality DJ Mfundisi amamkela No, ni khensa ku amukeriwa. yeah Na khensa ku amukeriwa. Swi na nkoka ku amukeriwa loko u nghena mutini wa vanhu ivi u nga amukelekangi swi endleka u chava no vulavula. U chava no nwa mati. Se hayi ni khensa ku amukeriwa. yeah ti-comment ndzwana mi nga chavi so Okay. anyways hi le ka event ya Munghana Lonene laniwani mi titwa njhani xo sungula a na ta tiva ku mi titwa njhani ku va mi ri lani Kahle mina ni titwa ni ri wa nkoka ku va ni ri part ya leswi nge le ku humeleni swa Munghana Lonene ni karhi ni suka akaya ka Xikundu ka Malamulele ka Ngezimani. Ku na ti-artist to tala swinene akaya ka Malamulele ka Xikundu ka Ngezimani leti a va ta va ti inviteile mara va languta mina ku ri tana u ta vona u ta hi pfuna ku tsakisa vanhu ni twa ni ri munhu wa nkoka swinene that's why ni ku ri na tinyungubyisa hikuva ni ri DJ Mfundisi yeah cause vito ra mina swi vula ku ri ra tiveka hayi na hina ha tinyungubyisi n'wini okay se loko mi ri lani mi ta hi capacity yini mi ta hi xiyenge xini na swi twa ku mi ta hi ku mi artist ne mara ku na ti-roles to tala ta ti ri ku tlangiweni laniwani hi vanhu vo hambanahambana n'wina a mi ta hi swa site rini mina ntirho wa mina lowu nga endla ku ndza ni fika laha walowa mi wu tivaka wa ku cina kahle loko se sweswiwani va hete swiyenge hinkwaswo swa vona ni fane se ni va nyanyula so ni artist ya vunharhu ka leti nga invitiwa ku va kona na ku nyanyula ntshungu lowu nga kona la ndzeni ka wona wa ku sungula ku ve Vuyelwa wa vumbirhi i Pensel i vanhu va la Bush wa vunharhu i munhu wa ku huma ka Xikundu ka Malamulele ka Ngezimani i DJ Mfundisi ene loko swi languta kahle vanhu lava mi nga va hlaya ku sungula vambirhi i ti-legend swi vula swin'wana ivi ku ta xin'wana yeah se ku na timhaka ta ti-nomination ne hi khiya ka ti-award mi expecte ku vona yini hi kumbe mo ni sungula kwala ka ti-nomination a mi expecte ku vona yini leswi ti-expectations ta n'wina ti hlanganini na leswi swi nga fika swi ndleka ka ti-nomination and xa vumbirhi i ku
mi expect ku ya vona yini ka award show? A swi ni kahle mina leswi a ni swi languterile ngo vula ku ri swi humelele hinkwaswo. Nkarhi wun'wani ni ve na mina ni va ka ti-nomination malembe ndzhaku. Mara vanhu lava a ni tshembe ku ri hi voho va nga ta endla ku ri ti-award leti ti humelela kumbe ni wina hi lava ni twa ku nga ku va ni rhandza ngopfu. Mina vanhu lava nga nominatiwa swi va fanerile. Gaza ya ninginika ende vanhu lava nga nominatiwa la hi vo va right. Na me a ni ta ti vutisa loko a ni lo nominatiwa kumbe ni nghena njhani because sweswi i nkarhi wa ma 2K. Mina mo ni byela ntiyiso a ni munhu wa jealous ka ti-artist tin'wana. Ni loko me ni ri musicini ivi ni vona vanhu lava taku hi le ndzhaku ka mehe va karhi va kula va ta fika la me ni nga fika kona ene loko vo kota ku twisisa ku fana na mina a ku nga ta va na nyimpi xigazeni. So ni rhandza ku khensa ka vanhu lava ni nga va vona va nominatiwa hi ku swi vona swa ku ri vanhu lava va le ku ninginiseni ka Gaza. That's why loko a swi koteka kahle vanhu lavakulukumba a va fanele va wisa ku nominatiwa. Ku nominatiwa youth tigwabana hi xihina. I think a hi ta va hi ri kahle ngopfu. That's why mina ni ku swa ni nyungubyisa loko ni vona vanhu hi ndlela leyi va nominatiwini vanhu lava nge le ku ninginiseni ka Gaza ma 2K lama ni nga ma vona ma tele laha. Swi ni khome kahle mbilwini ya mina ene swa ni tsakisa swa tikomba ku ri hi teka mujeko wa ka Gaza hi wu yisa mahlweni. Ni tsakisiwa hi loko mu ku Amina jealousy. Kuze mi ri DJ Mfundisi. Vitu leri swa fambisana. Inge vi mfundisi ri na jealousy. A swi nga ta make sense. Mara ho tiva un'wana mfundisi mara nge n'wi hlaya vito. Mina no la ku tiva ku ri mi mention mhaka ya ku maybe mi nominatiwa na n'wina mi tshama mi wina award. No mina a ndzi tshama ni wina award and a ni nominatiwi ka swiyenge swinharhu. Mara lava a ni tshembe that's why ni la ta ringeta ku komba ku ri loko ni ku lava a ni tshembe ku va ta ni votela a ni byela ku ri ni dume ngopfu ni tiveka ngopfu ni tiveka kun'wana na kun'wana. Ivi nkarhi wun'wani ni fika ni ti byela ku ri okay vanhu lava loko ni ka ni kombela ku voteriwa kwele aka radio na ku va ni ka ni tsala ka social media swi ta endla ku ri vanhu va ni votela. Vanhu va ka hina va bihe timbilu va tsandzeka ku xava risimu ra munhu online va tlhe va tsandzeka na loko a nominatiwini va n'wi votela. Vanhu va ka hina va bihe timbilu ende loko hi nga dyondzi ku sapotana vona ti-award sweswiwani ti ye le kwini ti le Bush. I think ti ya tshama maybe 3 years or 4 years la a Bushbuck Ridge. Mara he va le kaya ka Gaza ka Malamulele swa hi tsandza ku sapotana because na loko wo tshuka ku endla event kaya a va ti va ta support. So swi leswi nga swa hina swi boheka ku famba swi ya ka lava va sapotaka hi mhaka ku ri hina a hi sapotana. Swi tsandza loko mo endla event va ku ri ku ngheniwa hi 20 rand va nge ngheni. Mara loko wo tshuka u hlangana vona a tixopeni vo ta ku byela ku ri ni kombela ku xaveriwa biya ni kombela ku xaveriwa yini munhu yaloye a nga se tshama xava risimu ra mina na loko ni endla event ni ku ni support ni twa ndlala a nga na mhaka na swona. Mara loko hi hlangana u lava ku ku dya hi mina why ni fanele ni n'wi dyisa ku ku ye wa tsandzeka ku ni dyisa. Vanhu va ka hina a hi sapotana meri dyana ta dyela hi sweswo ku dyela swi fambisa sweswo a wu nge dyeli u nga va fane va ti-viewers ti fane ti swi tsundzuka ku ha ri vudyeleni bya ka Munghana Lonene. Hi le vudyeleni ende swi na protocol. Njenje ni tsakisiwa hi ku mi vulavula hi experience ya n'wina. So sweswi ku na vanhu lava nga nominatiwa as already hi vurile vanhu vo tala lava va nga duma va nga va na vona leswi n'wina a mi dumisi swona mi expecta ku kumbe mi ta wina hikuva mi dumile ende ma tiveka. Swa endleka swi ya swi ya humelela wun'wani sweswi ka ti-awards teti hi yaku ka tona hi langutanaka na tona i yini lexi mi nga n'wi byelaka xona munhu loyi. Mativa risimu ri nga va ri dumile swinene ni to ka ni nga mexini ku sweswi risimu leri a hi nge tshime ti nga duma from last year ku ta fika sweswi hi tihi mara ka leti nga nominatiwa hi tona swi nga endleka mi twa risimu ri be kun'wana na kun'wana la mu hundzaka kona. Mara loko mi ri twa ka ri ba kun'wana na kun'wana ivi n'we mi nga ri vote loko mi nga ri vote mi langutela ku ri munhu loyi a fanele a wina mi nga votangi swa humelela sweswo. Swi vula ku lexi fanele ku xi endla a hi yeni hi ya votela vanhu va hina ku ri loko se award letiya ti fika hi ti 12 ta December hi nga vi na swivutiso swa ku ri swi ri lava va dizini. Mina ni la ta mi hembela loko ku vekeni ka diziwa ne mina ni ri na yona mali ya enough leyi a ni ta diza hi yona a ni ta va ni va nikile na problem ya sweswo mina mara ni langute ku ri swi ri vanhu lava ni ngo va ni rhandza va tsandzekini ku nyika support ya ku ni votela. Va ri ti vote sweswi 150 SMS yin'we
ene va ri wa vota ko tala 150 yes 150 leswi mi ni nga advise swona vanhu va ka hina lava va nga nominatiwa ne fambani mi ya kombela ti-airtime aka vanhu lava nge le kusuhi na n'wina loko veke swa kota ku va mi nyika ti-airtime ta 2 rand loko mo fika mi nyika munhu mi n'wi a vota mi lo nhwi u ta sala na 50 cent swi ta va swi ri swin'wana hi ku loko mo fika mi ku ri ni kombela ku voteriwa hi vanhu mi nga va nyikanga nchumu vanhu va ti tolovele ku date a va lavi ku we va ku nyika va nge ku voteli fambani mi ya kombela ti-airtime aka vanhu va mi nyika lava mi swi tiva ku va nga mi sponsora hi airtime ta va 2 rand mi tata checkers yi tala yi va so hi ti-airtime kun'wana na kun'wana mi famba kona mi fika munhu nyika 2 rand a SMS-a a mi votela hi sweswo swi nga ta endla ku mi wina handle ka sweswo mi ta swi vona loko se ku hela ti-award mi twa munhu a ku me ni robiwini after sweswo mi twa munhu a ku un'wana mani u yo xava ma yi twisisa so I avoideni timhaka ta ku ri loko se ti-award ti humelela mi ku ti lo xaviwa ku endleke hina yini hi mhaka ku hina a hi swi koti ku canvas leswaku sweswani hi fanele a va fanele va tshama hansi va canvasa loko vekeni u swi tiva ku ri wa swi tiva ku ri u na tisapotara to tala endla event va ku nyika mali u xava airtime hinkwayo loko vekeni we u hakeriwa 5,000 u hakeriwa 8,000 10,000 yes teka mali leyi u xava airtime swi ta ku vuyerisa mara loko u nga endlangi sweswo u ta va ya tsala u rhuketela xitichi ku xitichi xi endle rongo na tshemba ku ri ti-artist ta hina ti le ku tweni ka marito ma vutlhari lama ma humaka eka DJ Mufundhisi amen mchaveleri wa swi ta ku date yini a ni swi tivi date swi vula ani loko hina hi ka hi kula loko va hi dyondzisa ku kombela a va ku u ku date so swi vula ku wa kombela leswiya so leswo ni ku famba ni mi ya ku date aka lava va nga na swona va mi nyika airtime mi kota ku ri I think na Gaza yoxe a tshiki ku ti-listeners or vayingiseri va music ne a va tshiki ku supporta ti-artist hi nomo a va support na hi swa le mandleni hi ku swa nomo a swi he baba ya swa nomo va swi rhandza ngopfu loko va vona DJ Mfundhisi ambala xikipa xin'we n'hweti hinkwayo ne va ya sungula ku tsala va ku do you win hi mbala xikipa xin'we ene ku ye munhu a nga swi tiva ku ri u na yoho mali ya ku a nga ni pfuna ni xava xikipa mara swa va tsala hayi khensini DJ Mfundhisi mara mina hi mina ni nga tsakela I think na sis Katie would share the same sentiments ku hi nga tsakela ku va na n'wina for interview yo leha ni twa hi nga ri mina swo tala swo swi vulavula and then na swoho mi ta swi kuma hinkwaswo swi helerile ku va ku namuntlha a hi focuse ngopfu ka ti-ex-ma 20 exactly se mi nga vileli mara na mentsi ku ni nga ta vuya ni ta vutisa ku ri ximovhani lexiwani xi rhwala lava njhani na tibasikiri lexin'wana yini i rhole i donkini mara hayi yes mara hayi khense ngopfu nkarhi wa n'wina DJ Mfundhisi a yeni ya vota sweswo amen bye bye Best Xitsonga Female Artist of the Year. hi lava va yimela ku langwa Shongi Ntombi ya N'wagaza Sinamphaka Selesele Faith K Ku vota rhumela rito female na le tirhankambi leyi u hlawulaka yona eka 45859 SMS i 150 ya mahala a yi tirhi ku vota swa pfala hi vusiku bya 12 December 2025 munghana na FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #XMA20 Masagwat lawa ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality. Nevies as men says Kate. Okay. I think when you are next to the stars ne ta ku tsunya efane imbala mazaza no hlamala n'wina ambalang mazaza oh shirisone yeah ya sana mutla hi tshame kwala nta kota komba ku mi tivisa mara a ni ri ku va byeleni ne ku ri na ku twa tinsimu ta vona last year basically and I fell in love with her so loko ni tiva ku tinsimu leti i tinsimu ta khale mara loko namuntlha ni hlangana na vona ni va langusa ni ri hayi va sasekini mani va ha ri xintombana 1993 and sweswi va languteka so a nga se va kona hi nkarhi wolowo
Yeah, nga se va Awa kona. mama amkela eka Shangani Gang podcast. Amkela swinene. Akhensa ku va mi vinela na hina kwala. Ni khensa ku rambiwa, ni khensa swinene. Yeah. Hi twe ku Amiri kahle kahle a hi twangi hi swi vonini ku you are one of the artists leti ti nga I could say honored va mi rhamba ku ta performa ka event leya Munghana Lonene. A na ta vutisa ku mi titwa njhani ku va hlawule n'wina out of the artists leti nga tata Gaza and yeah mi titwa njhani tanihi Vuyelwa ku va mi hlawuliwile? Ni titwa ni tsake swinene na ku khensa ku va ni hlawuriwile ka tinqambi leto tala ku ta tlangela na vona va ni performa ka ku launchiwa ka ti-award i swa nkoka ngopfu eka mina though ni tshama ni karhi ni performa but nkarhi wun'wana na wun'wana a ni ngo nkarhi wun'wana na wun'wana ni kumaka invitation ya ku performa anywhere ni va ni titwa ni katekile swinene. Mina sorry moni xiteka lexi fast ne hi ku a hi vulavula hi ku i khale va kha va yimbelela since vo 93 and sweswi va ha tikuma va ha ri xintombhani mara obviously malembe ma vulavula ne mina na ta tiva laha ku all these years mi kha mi performa mi swi kotisa ku yini ku va ma ha kota ku performa at a high level ku ve ku na malembe yo tala mi kha mi performa and also phela miri wu gina wu karhala se na ta tiva ka n'wina ku miri a wu se karhala mi swi kotisa ku yini? Yo miri wa karhala it's just that ani swi tivi na mina but ni ngo vula ku i swilo leswi swi hanyaka eka mina ku va loko ni sungula ku yimbelela ku ya hi mina a ni ri munhu wa tingana leswi mina a ni ti tivisa swona even now like loko va hi tshamile ni munhu wa tingana but whenever ni khandziya ka stage there's something swi humelelaka hi mina or that there's that inner Vuyelwa that comes out so hi ndlela leyo ku swi endlisa ku yini ni nge mi byeli i secret ya Xikwembu, let me just say that yeah because i nyiko leyi ni nga na yona ni ta mi vuyisela ndzhaku i nga discoveriwa hi the late Peter Tinet na mina I didn't know ku ni nga yina but I think signs were there because loko na ha ri ntsongo vatswari va me va ri a ni rhandza ku imitate Brenda Fassie ka TV loko a yimbelela ni khoma ni teka ball pen ni endla microphone then I would sing along mi do la do ti yeah so I think I should komba ku nyiko yi koho until ni ya hlangana na the late Peter Tinet 1987 hi hlangane kerekeni a relela a ni ri ka Sunday school yeah then ane ramba from Sunday school ane ramba then it after school I practice ngoma ta disco and then hlangana ku a Thabani mina ni wela ndzhaku sungula hansi manje mina Vuyelwa ladies Mapitlu ni tswariwa ka Mjaji a Tzaneen a Bolobedu South ni kulela kona so ila ni nga hlangana kona the late Peter Tinet in 1987 then I discovered this talent then 1988 ni famba na ye loko aya Joni ala ku pfuniwa as a backing vocalist then Mbeka a humesa album ya Mashaka voice leswo so teka shakalaka teka yeah. Okay so 1989 he decided go man you can do this vona u ri na nyiko so ani endlela album ya mina I was young at the age of 13 1989 so no humesa Vuyelwa volume 1 I don't need anything here I don't need anymore I don't need anything here I just want to be free my love is not for sale I don't need you set me free yeah kufana tingoma kufana vo kurisa rixaka ra ka hino a ku ri Vuyelwa volume 1 that was 1989
1990 so nkarhi ni ya volume 2 Johnny Hill bro menze balekile exikolweni ndzi ku mina ndzi lavi dyondzo ndzi ta kwala Johnny Hill bro ndzi ta lava ntirho mina ntirho wa kona yo antana wona mina ntirho wa kona yo i ku khoma majaha mina and then ya ka volume 3 I think it was 92 91 92 somewhere there ingana volume 3 yo ingana Jujet leyi n'we mi tivaka nisuke ni famba ni ya exitolo ni ku kumbexana ta ku kuma kona ni xave Jujet yi tsariwe F mara yi yimele lavi murhandziwa wanga tana na ku byela ta ku byela ni ku byela Wa mina nga yi tivi mina ti tivela leyi yin'wana leyi yi chaya nyana sweswi so liya ku ri my third album so ku va na vo volume 4 leti tele ya ka volume 5 Adela kasi tatana swilo yini xana u ngo hlongola mani ku ri hava nandzu uku Adela we sala n'wananga Adela u ta sala n'wananga so 95 until 96 loko a ya lova the late ankarhi ni producer hi yena ni humesela hi yena until 96 loko se a hi siya loko a hi siya no a ni endlele volume 6 a yi thyiwe Bad yi nga na ngoma ya ku fana na mali ya phepha n'wina mali ya phepha nge hi voni vasati kulori va ti verengela va khome mali ya phepha mani u tshama hi mavoko ku tshembeno na wa wena mali ya phepha nge hi voni so ivi after loko a lovini vutomi byi holda nyana because he wasn't just a producer. He was instrumental ka career a producer, a husband, a father of my children. Peter Tinette. So, yes. Oh my God! Seriously? Yes. So, Thomas Veggie. So for that year and the following year, Thomas Veggie freezer. You understand? We sungula Tamaranzo in 1992, and we were blessed with 3 children. Kuna Ntombi ya 1993, kuna Mfana wa landzelaka wa 95. So look, Ayalova, 1996, I was expecting the 3rd child. Oh. So then Ayalova in 1996 July. Aya vekiwa hi 13 July 1996 I vekiwa hi 27 July. Nienda kuma n'wana hi September on the 15th. Okay. The last one. Vana lava hi Karabo, Tinette Peter, Richie, Tinette Peter, Sello, C-Boy, Tinette Peter. Okay. So if you know Richie and C-Boy Tinette, those are my sons. Okay. Hey. Yeah. Kuna it shows ku kuna I don't know if the viewers touch Steve but it shows ku there's a lot of history ne linga misiwe linga tiveke kuri mama mina ni nga tsakela ku ri na makwerhu wa mina hi nga tsakela ku ri hi kuma episode ya hina ya kahle exclusively capture information leyi hinkwayo hi tiva history leyi ku na vanhu vo tala va nga yi tivi ku history leyi ku ri na mintwana misisi ya mina what this is mina Peter Tinette I know a couple of songs ne mara etshama etiva and etshama ingisela munhu or etwa munhu etwa ngari you never think beyond that person awuhleke angava na nsati angava na vana and especially ku vana va ye osatwe va nga va na vo vari ka industry man twisisa so it's something that leswi hi fanele ku hi mbuyisa hi swona mita hi byela nyana hi Peter Tinette and also about your music journey ku swa ti komba ku Peter Tinette he was very much
instrumental ka career ya n'wina man twisisa. But also another question that I want to ask ne I ku Munghana Lonene yi mi honorini ne as a legend. Mi titwa njhani loko Munghana Lonene yi mi honora and again ya mbitana yi mi ta perform, isn't it a mi twi nga ri yi mi nyika ti flowers ta n'wina ma hanya na, because usually ti legends to tala ti nyikiwa ti flowers ta tona loko se ti lovini man twisisa. Vanhu va ta ku Peter Tinet this, Peter Tinet that, but when he was still alive a va nga n'wi languti Peter Tinet. So mi titwa njhani loko I radio station leyikulu ya ka Gaza yi mi nyika ti flowers ta n'wina ma hanya? No, i nkateko ngopfu ene na swikhensa swinene va va ni consider like ka mintirho ya vona ya ku tala they consider me even after tanihiloko mi hlamuseri after loko va ni honorini a va ni honoranga va ni tshika no u tirheni so bye bye we concentrate on no they still invites me ka mintirho ya vona sweswo swi tsakisa ngopfu swa khenseka swinene nkateko ene swi like swa ni motivator na mina. That's why it's maybe parts of leswi swi endlaka ku ni nga karhali because it's them, their support, the support ya vaseketeri va mina, because whenever loko ni fika tigigini loko ni performa the way ni vona the feedback from ka vaseketeri va mina yi ni encourage ku to go on. Kambe ngoma liya before hi tsema ngoma liya ya n'wina liya ni ta nyumisa lava ni zonda yi rini na ku tiva, because there's something that I want to say ne I ku okay rangani mini imbela yona just laka mi tshikete yini mi ri kwenu tana loko mini vona kasi ni yo ona yini va maseve mi lava that part mi tshikete yini namuntlha ni dakwa ra maqhi mi ta wisa ku ni tseketse n'we mi lava that part yes ugelegele meni tshiketile ni ta nyumisa lava ni zondaka. Because also ne mi munhu loyi loko ni khini mi yingisela ne I like the fact that mi soft spoken, mi vulavula swa n'wina hi voice ya le hansi ya kahle ne, and then loko ni hleketa ku hayi phela munhu loyi imbelele ngoma leyi ya vugelegele you wouldn't think ku loko I hlangana na vona in person va nga va soft spoken man twisisa. Mara mi la ta vula swin'wana no mina no cancer hi na n'wina and hi kuma na information yintshwa ni sure ku na ti-viewers ta hina vo tala va nga pfumelelana na mina ku ri it's something leswi swi nga ri ku kona out there. So no la cancer and timchabeleni tshama ni endla no ni tiva sungula ra n'wina lembe leri nga hela ni endli video ya so laya ka ti-comments ka TikTok ku ngheni vanhu vo tala swinene va kombisa ku risimu leri a hi rona loko ha ha ri ntsongo swi pfuxela vanhu history leyi ya leswi va nga kurisa xiswona na ku na swin'wana a swi hetelela swi yimbeleriwa ku tlangiwa hi swona ku yimbeleliwa hi tinsimu nje leti to tlanga hi toho exitrateni so hi kateki swinene ku va na n'wina hi fane hi va na vona kahle va ta hi tshweta hi nga pimeliwa nkarhi mara hayi mani vhiyela hi khense ku va na n'wina. Mina no tsaka hi ku tingoma a ni titwa na loko na ha ri tsongo ne, mara I never thought ku ni nga kuma ni tshame na legend kwala ne, mara hayi khenseni for nkarhi wa n'wina. Khensa mina khensa swinene mama. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #SMA20 Masagwadlaw ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality. Va view na valanderi va Shangani Gang lani ta va khe tirhisa ririmi ra vadya vahlampfi va dya ra xilungu kahle ka ra xinghezi hi ku lava hi nga na vona la va ta tivisa vo hi voxe ku hi vo mani, mara mi ta swi vona ku swi ya kwini swi suka kwini. Good evening sir.
Pere. Baburile anyways go but reperile and then Oh, because I thought he was about to humiliate me because I just said to the viewers that we are going to use English. I can't do that to you. This one is my very good friend. I can't. Anyways, we are pleased to have you. And first of all, before we ask you what your name is, we'd like to thank you for having us as a podcast. But then before we go any further, I would like to know your name and the role that you play in a big event like this. Okay. No, thanks and good evening. So my name is Madikana Machila. I'm the Business Development Manager for the SABC Limpopo Combo. So the SABC Limpopo Combo comprised of 3 radio stations that are based here in Limpopo. Is Mungana Lonene FM, is Palapala FM, and then Tobela FM. Yeah. So I'm responsible for positioning these brands strategically in the country. As you know, these are national brands based in the region. So national brands based in the region simply means you've got a station that broadcasts to people in all over the country, but it's just based in Limpopo. So a lot of people normally have a mentality that if the station is based in Limpopo, then it means it's a small station, yes, Limpopo, or the one that is in Limpopo. So my big role at the SABC is to make sure that the stations are positioned properly in the country. I think 1, they generate revenue. 2, they deliver the basic mandate, which is to inform, educate, and entertain. Having you guys here for us, I think it's a privilege. It's something that is quite amazing. We are very big when it comes to collaborations, and we've seen that the podcast space is growing. You guys are doing amazing work, doing a podcast. Thank you so much. Yes, in an African language, Xitsonga or Shangaan in this case. So for us as a station that broadcasts in this language, it gives us growth when we collaborate with other people that are protecting and growing the language. So it's not us doing you guys any favor. We are collaborating, and together we are able to reach our market and grow. Yeah. So that's something that we call Sorry? Budela, ne? Budela? Yeah, so you just basically tell people where yes. Budela Zaina. You want us to explain to him what Budela is? Yes. So okay, so there's this it's a term that was created not so long ago, ne? Okay. It's basically slang, I could say. It's called Budela. It's where you I don't want to say you're a parasite, but it's where it's like you are a Grootman basically. Okay. We depend on the Grootman. Okay. So for everything it's like our Grootman is our Budela. Grootman basically. Oh yeah. So we just wanted to say that Nganalonene is that Grootman to us. As much as you said we are working together, but again we appreciate the gesture. I mean, you reaching out to us, we are independent media, and I think this begs the question of how did it come about? Because remember, mainstream media, of which I believe it's what the SABC is and other is. Sure. Mainstream media it follows laws and rules that are codified in the BCCSA. Ne? And as for us, independent media like podcasts and everything else, we basically move off. I don't know. There are no rules here. We just do whatever we want. Yeah. But you guys took the risk to invite us. How did that come about? How did you guys come to a conclusion to say no? Let's reach out, even if it's not just us. But how did you come to a conclusion to say no? We're going to reach out to independent media, and since you are. I forgot what your role is, but I know it has to do with business development. Yes. Is it business? I don't know if there's a correct term, but is it business viable? I don't know if that's the correct term, but how did you guys come to that conclusion? And does it make sense that you invite an independent media to such a gathering? But no, it makes perfect sense. I mean, you guys are here having fun already. Yeah. Yes. But apart from that, there's your followers that follow the podcast who traditionally wouldn't be following the Xitsonga Music Awards. So one way or the other, the two of us are tapping into different markets that traditionally we wouldn't tap into. So the business sense of it is sitting in there. That there's a very big market that you're sitting with, and the big market that we're sitting with as a traditional media.
Then now we're able to tap into the different audiences who may, on a normal day, might have not even wanted to follow what we are doing when it comes to the Xitsonga Music Awards. But also over and above that, we are celebrating our 20th edition of the Xitsonga Music Awards. And this year we've decided that we're going to do things different. It's not just with you as a podcast, it's with different businesses. It's now with the municipalities, with designers. So what you will be seeing this year coming out of the Xitsonga Music Awards is 20 days of Xitsonga Music Awards, and it starts with this kind of collaborations. Now I want to understand that, so Mngana Lonene is like, I can say, an FM for Matsonga Machangani. But like looking at the place, Yes. there are different cultures. Yes. What's the importance of including other tribes in the Look, it's a very beautiful question because Mngana Lonene FM broadcasts to, I think, first Xitsonga, Mashangan speakers. Secondly, anyone who understands the languages. It's not just those who speak the language, but those who understand the language. But the third thing that is very important with MLFM is that it's a South African radio station. It's tasked with the responsibility to drive not just the entertainment, the infotainment, and the education, but it's also tasked to drive something that we call social cohesion. If you look at this area, Bush, you've got three dominant cultural groups. Yes. Batsonga, Machangan, you've got Mapulani, Basotho, and then you also have the Swatis. It is our responsibility as a radio station to make sure that these people come together. It could be through music, it could be through projects like the podcast, it could be through anything. Because in any case, we are one. You know, back in the days when the SABC was started, it was started as a government mouthpiece. It was radio that was used to divide people. A Pedi person or Sotho person would look at a Tsonga person and see a different person. And that's what radio was made for at the time. You know, part of it, not entirely. So we are using the same strategy to unite, which I think so far we are doing very, very well. Many questions came, of course, when we picked Tula Mahash local municipality, and then we said we are bringing the Xitsonga Music Awards. And the people here said, but there's the Pedi people, Mapulani people on the other side, there's the Swati people, how is this relevant to them? And we said, look, ours is not to say you don't belong. We brought a project here that is 100% Xitsonga, but it also speaks to everyone who's in the area. And we've seen that. I mean, look at the cultural groups that came through. You had a group from Bapedi or Mapulani. We had a group from the Swatis. We had a group from, was it Mchongol? Yes. Exactly. So part of what we are trying to do as the SABC is exactly that, to unite people. I mean, we've got the three stations there, serving these three cultural groups in Limpopo, the dominant ones, through Thobela, Palapala, and Mungana, and we're doing quite well when it comes to that. And I think I can also say that Mngana Lonene is doing a good job because you're sitting here and you are wearing a shirt that has like Tsonga sort of prints, patterns. So. No, by the way, this is normal for me. Okay. When I put this shirt on, it was not a Tsonga shirt. It was a traditional shirt. Okay. And funny enough, this is not the only shirt that I have. I've got Pedi shirts, I've got Chivenda shirts. So it's embracing of our culture, our cultural heritage. But also, I mean, it is the responsibility of the SABC to start that message of unity. If we are not embracing each other, no one else will believe that message that it's possible for us to embrace each other. Because everything that you're saying makes a lot of sense because you're starting like you are the initiator of what you're saying. So it makes a lot of sense. Thank you. Yeah. So I think also then they also try to address the issue of racism amongst ourselves, because I think what's worse than racism is, I mean, tribalism. That's the term I meant to say. What's worse than racism is tribalism, because as a black person, why would you hate another black person based off the language that they speak? You know, so I think we applaud our radio station, and also plus Tsonga people are known for being, you know, welcoming and all of that, right? But apart from that, we applaud the radio station for and the executive, the management for trying to, you know, I don't want to say,
is it unite or try to, include everyone else? They include, it's inclusivity. They don't ostracize or set people aside. It's a good thing that Ganalonene is the radio station that is taking initiative and addressing things like that. I wanted to ask a question with regards to, we heard that there's, I stand to be corrected, ne? We heard that there's the awards may come back to Mpumalanga for 3 years in a row. Yes, so the contract that we've signed with the municipality says that we're going to be in Mpumalanga for the coming 3 years. Okay. So it means EXMA 2021 and 2021 and 22. Yes. Yeah, so even next year we're going to be here. Okay. Yeah. I think all we want to say in conclusion is that I hope our invitation is signed in all of those 3. Yes. Yeah. No, I mean, you guys are our partners. We do not want to stifle your creativity. I think what we are trying to do is to show innovators out there that as the SABC, we're not just a South African brand, but we're a brand that embraces others. If you guys can grow through this partnership, we'll be very, very happy. And we'll push for that growth. You guys are responsible broadcasters or podcasters. You offer alternative content. We also have podcasts, by the way. So we're not in competition. It's just different markets, different audiences. And if you guys can grow to the levels where you see yourselves through this partnership, that will make us happy as the SABC. Yeah, I think in conclusion, we really had a good time here, seeing the cultures, the dances, the music, the legends that they brought, the legends that they brought. Legends that we had, we also got new information, which was very interesting. And again, we also thank them, because we've been telling the legends this. We thank you guys for giving our legends flowers while they're still alive. Because sometimes we tend to give legends their flowers on their grave, of which doesn't make sense. Let's give these people their flowers while they're still alive, and we thank you for them. So no, thank you. You guys must embrace Xitsonga music. Let's play it. Let's promote it. It must find its expression in this country. The Xitsonga music is one of the longest in history in terms of its growth, in terms of its consistency. And the people who started this music back in the day did not sit with it, were not keeping it to themselves, but they taught others so that it grows. So if you also embrace it on the podcast, we will see more genres growing. In the Bavenda culture, we've got something that we call Vend Rap. It's a new emerging trend, Venda Rap. Venda Rap. Oh, Vend Rap. Vend Rap. Yes. So if Parapara FM is not embracing it, no one else will, and that genre won't grow. We've got now Lukombo emerging. If Tobela FM doesn't embrace it, no one will. Yeah. So same also with Xitsonga music. Thank you guys. I truly appreciate your time, and I wish you all the best with your podcast. Grow your base. Go for impact making collaborations and partnerships, because that's what matters in today's world. Thank you so much. Thank you for your time, sir. Thank you. Thank you. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #SMA20 Masagwadlao ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality. Hey, but Mchaveleri. Aye. Ni vone performance yin'wana le. Awundleka yini? Hey, ni vone performance yin'wana. Ni misini mina. Okay, tan vula leswi. Vanhu va tshame hansi le. Kuta a legend. Yes. Fika sungula ku yimbelela tinsimu letiya. Hey. The whole place turned upside down. Mirina. And loko ni ku byela ku sweswi tshami na vona kwala kusina hina u nga tshemba xana ke? Anthem. Anekuthembeni. Riperile papa. Hayi hosi ya mina.
Mfukeni ku na mani Mfukeni na. hayi pfukile Na hina hi pfukeni. Ka lava nga mi tiviku mi ngo hi byela ku hi tshame na mani. oh okay lava mi nga na vona namuntlha van'wani vo kanyana va nga vuli nchumu i Boot Pensel va ku i welcome wa ka Ubisi i jaha ra kwala Bushbuckridge hi kaya ni la Cottondale ni kulele kwala ni beburiwe kwala ni tlhela ni kulela kwala So hi kahle kahle te kaya ka n'wina ne. Lanwa mi vayeni va mina hayi la mutini wa n'wina ka hisa. ka hisa mara swi nge fani na le Limpopo. Serious Limpopo is very high temperature. Mara swi komba hi nga ri a ku na difference leswi hi nga swi twisa xiswona namuntlha a ku hisa a ku ri na swimoyani nyana mara a ku hisa. Yeah and we are now moving from winter to summer so hambiloko ku nga hisi ngopfu just because anyameni ka ha ri na xirhami a xi si huma hinkwaswo swi boha hi twa ku hisa ngopfu hi ta ze hi va kahle maybe towards end of September hi sungula va October ku ya le mahlweni. Hi twa ku a ni swi tivi why ni sungula ni ku hi twa ku hi ku a va ri ku performeni ne mara mi wela ka vanhu va nharhu lava nga xiximiwa hi radio station ya Munghana Lonene ku ta mi ta performa ti tele ngopfu ti-artist ka Gaza I'm sure na n'wina ma swi tiva sweswo na swi tiva and sweswi ku dominate na xigaza xa ma 2K mara radio station yi vone swi fanerile ku landa legend yi ta mi nyika platform ya ku showcase talent ya n'wina mi titwa njhani hi sweswo? No ndi twa ndi hlawulekile ngopfu swa kala ngopfu ku a henhleni ka ma 1000 kumbe na mamiliyoni ya tinqambi leti hi nga na tona ka Gaza va vona nga ku no nyana luya wa ka nga pfuni nchumu a ta hi nyanyula ndi twa ndi ri wa nkoka ngopfu ndi twa ndi tsaka hi ku ni ze ni va la ni nga kona namuntlha mina hikwalaho ka xitichi xa Munghana Lonene from kwale ndzhaku ka ha ri vo radio Tsonga va cinca mavito hina hi lwa na swona hi kha hi compose tinsimu hi qamba hi aka rixaka rero ra Xitsonga. A ku na lexi nandzihaka ku va loko u endla leswinene ku va na wun'we munhu la swi vonaka swa ka hi nga ku swi kahle swi fana na loko hi ri nantsweni hi ri ku a ku phaseni ka tihlampfi loko hi fika hi tshama hinkwenu hi va hi nga tivi ku namuntlha hi ta phasa yini mara loko u tikuma i phasile nyana swi hlayini kula i khensa Xikwembu swi ngo i wa nkoka so na mina ni ngo tata ku khensa ka xitichi na vayingiseri na valandzeri va music wa mina ku va ndzi seketerile malembe lama hinkwawo for the last 34 years va ndzi seketela ndi ri karhi ndi lwa na swona swa ku no a hi akeni ririmi reru ni khensa ngopfu ka xitichi wa tiva ndi lava marito ya kahle ya ku xitichi xi ta tsaka ku komba ku ndzi tsakile na mina na khensa ngopfu. I think ni twa mi khumba ngopfu timhaka ta ku ma xi khensa xitichi because xi tlange role yikulu ka ku shape career ya n'wina ne I think it's also important ku hi vula na ku xitichi xa Munghana Lonene xi mi honorini hi Exma 18 Exma 18 van honoring as a living legend in music yima ni hindzisa ku la a ku ri ka ku va ndi amukela swo karhi ku huma ka xitichi that's why ni ku xitichi lexi xo xi nga aka Pensel music wa mina u sungune ni nghena ka music ni tlanga laha ka ha ri na vo tatana Phephenyana va ha ri vona loko va huma peceni ri kwalaho ku ta vo mani ela sweswiyani Baloyi a na ha tsundzuki ku ri i mani va cinca vafambisi mara
a va hi rivali na siku na rin'we va endla hinkwaswo va ni sungune mina sungune ku kuma award ka ti-awards to sungula ta Munghana Lonene ndi kuma va ri best disco album and then swi famba ndi ya kuma second best disco album swi famba ni ya kuma best DVD ya Xitsonga ya music wa Xitsonga la andi phikizana na vakhalabye tatana Thomas Chauke na buti wa mina General Mosca mara nakona vayingiseri va ni votela ndi tikuma ndi ri muwini loko hi ri Galaga Estate so ndi na riendzo ra ku khomeka na xitichi and ndi na ku tshemba ku loko Xikwembu xa ha hi hlayisile so swi tele leswi hambi ni nga fika ni ku nda retire hambi leswi a swi pfumeli ku tshika swi fana na ti-drugs swa music loko swi ze swi ku nghena a wu nge swi nghenile so hambi loko no fika ni ku na tshika ndi vona nga ku a ni nge fambeli kule na xitichi hikuva ni xixima na ku khensa ndo kala golidi hambi ri silver leyi ni nga yi va nikaka ku komba ku ri na khensa swinene ka leswi va nga ni endlela swona ku na mikhumba timhaka ta ku a ma hala ku tshika mi twa nga ri swa tika ku tshika music ne no la ku twisisa mina hambi sweswi n'wina muka whether ma tshika or am tshiki mara it doesn't change the fact that you are a living legend or you are a legend ne mara na ta tiva la mina from a living legend or from someone who loyi a nga famba rendzo lera music ne ku tanihi munhu loyi sweswi a nga legend have mize mi nga vona nyana ka lava va tlakuka kunyana ka music or kwale bush mi twa nga ku hayi lexi xi nga va xipenselani lexiwani or someone loyi a nga teka tintambha ti yisa ku mahlweni no yimani swi vula ni nga kanakani muhaxi ku xa ku sungula ni nge tshiki music swi ngo ni ta fa ni ri ka music xo sungula sweswo xa vumbirhi i ku mina loko mo landzelela kahle eka mikondzo ya mina ti tele tinqambi leti ni nga ti humelerisa ti tele swinene la South Africa Mozambique and other outside ntsena me ni rhandza leswiya swa ku va behind the scene a ni rhandzi ku ti kukumuxa xikombiso yona award ya living legend i ya vu-5 ya vu-5 ya living legend ni onariwile hi masipala wa hina wa Bushbuckridge ni onariwile hi company yin'wana ya le Mozambique because music wa hina a Mozambique is very big we dominate ngopfu vo Mozambique Zimbabwe Malawi and part of Botswana na Swaziland so van honorile va le Mozambique van honora van'wana va organization yin'wana yi endlaka swa ndhavuko van honora van'wanyana va rini va yi vitana yini the art of legends so swi tele leswi ni nga swi vulaka mara lexi ni laka ku xi vula hinkwaswo leswi i matimba ya Xikwembu a hi vutlhari bya mina i matimba ya Xikwembu na vaseketeri na vayingiseri lava swi yingiselaka va vona swi ri ku va akeni xikan'we na xo xitichi a ni nge xi siyi ndzhaku a ni lavi ku ndi ti pfala mahlo kumbe ni ti pfinya mahlo ni ku no xitichi a xi tlangaka role xitichi xi tlange role na namuntlha xa ha tlanga role ku va u va u hlawuriwa ku ri tana u ka ntirho wo xiximeka swonghasi so u ta nyanyula ntshuri I mean a va ri a ntshungu i swa nkoka ngopfu swa nkoka a swi talangi ku va tele lava swi navile ku va kona a va zangi va va na nkateko lowu ni nga va na wona so na khensa ka Sesi Rose na management hinkwayo na le ka vo Mr Madikana hinkwavo xikan'we na vo vayingiseri na khensa mi vulavule mhaka ya ku ku na vanhu vo tala lava mi nga va pfuna na loko ni twa xipichi xa n'wina le loko mi kha mi performa mi komba mi ri munhu loyi a tirhisanaka na ti-artist leto hambanahambana no lava ku tiva ku ri is it something or i yini lexi mi nga xi advisaka lava va nge le ku teni with the new music and lava va nge le ka industry eka nkarhi wa sweswi lexi ni nga xi vulaka i ku loko u ri na nyiko
i nga bombi hi yona nga bombi hi yona xikwembu loko xi ku nyika a xi ku nyikelangi for wena xi ku nyikele ku ri no yi humesele so swi kahle leswi ni nga swi vulaka ka tinqambi kuloni swi kahle ngopfu a ku collaborate na tinqambi kuloni because leswi meni swi tivaka lowun'wana a nga swi tivi leswi a swi tivaka a ndi swi tivi mara loko hi hlanganisa vutivi bya hina hi endla ku ri tiko ra hina ri kula hi endla ku ri ku va na exhibition ya kahle yi humelerisa ndhavuko wa hina hi vuenti so swi kahle ku va hi collaborate ni collaboratile na General Mosca as my brother even though we grew up together ka the music scene and then ni collaboratile na Jeff Maluleke ni collaboratile even not artist leti ta hakulaka bo Mr Tonito from Mozambique there's a lot sweswinyana na collaborate ka risimu leri ra ku Xikwembu xa ni rhandza na King Soshangana is one of the nominees and then I'm very happy, I'm very proud because I collaborated with him at least there's a light in the tunnel leswi u faneke hi xi navela i ku loko hina Xikwembu xi hi teka kumbe hi vona ku ri a ya ha ri na matimba ya tsandzeka a ku vi na van'wana lava yisaka a vunanga bya hina bya Xitsonga amahlweni i swa nkoka sweswo I think one fact that I'm getting ka leswi mi swi vulaka ne i ku loko i ri na khandlela i layitela lo wa rikwerhu a swi ku timeli ra wena that's why va ku loko va ri yindlo leyi nga na timitsu ta kahle ako kumbe hi ku kongoma lowu nga na foundation ya kahle na wall leya kona ya tiya ndi vula ku loko ni kha ni pfuna tinqambi kuloni na van'wana lava ha sungulaka ni nga kheti ku ri loyi i njhani kumbe i tiveka ngopfu i na ndhuma nga ri na ndhuma ni faneke ni va na mbilu yo na yena a vi na ndhuma ku fana na mina ku ri na mina loko ni n'wi vona a kha a nyanyula ntshuri a tsakisa vamatiko a wina ti-award swi ku taniya ni ta ku no thanks God I'm proud because I contributed ku va munhu loyi a va laha a nga kona Xikwembu ndi tirhile leswi u nga ndhuma swona hi komisa loko a ku va xikhongela ni ta ku amen ma swi vona so swi kahle ku vumunhu a wu byi yeli xikolweni vumunhu u beburiwa na byona mbilu ya kahle a wu yeli xikolweni mbilu ya kahle u beburiwa na yona hi tele lava hi nga tinqambi ene hi nyanyulaka ntshuri mara a hi nyikiwangi ku fana loko hi ya ka yini our personal life our personality ku mina loko ni vona wa rikwerhu ni n'wi vonisa ku yini ni vona ni n'wi teka hi ndlela ya njhani munhu un'wana na un'wana la misaveni i na nkoka hambi ka risimu leri ni nga na ha ku ri humesa ka album ya mina yintshwa ni te ku swilo swa Xikwembu u nga ku swi vona u swi tekela hansi hambi xo va xilema u nga ku xi vona i xi tekela hansi hi ku xin'wana na xin'wana kumbe munhu un'wana na un'wana loyi a nga la misaveni a hanya Xikwembu xi na xikongomelo hi yena and swi ngo ka swi nga si fika ka wena ku u vona nkoka wa yena mara ku na lava va vonaka nkoka wa yena ku na lava a nga na nkoka ka vona so ku va hi hloniphana hi nyikana hi kombana rirhandzu i swa nkoka yo ha khensa swinene ku va mi ve na hina namuntlha hi dyondze swo tala ku na vutlhari byo tala lebyi hi nga byi kuma eka nkarhi wa sweswi ende na namuntlha hi vi na siku ra kahle hi enjoyini performance ya n'wina a yi ri kahle swinene so ha mi khensa hina hi Shangani Gang hi preserve ndhavuko hi preserve history na ririmi ra hina and ha khensa ku va hi ve na n'wina as a legend hi kota ku kuma na information ya n'wina leswi a hi kha hi swi vula ngopfu ka siku ra namuntlha i ku ku na matimu mo tala lama hi nga ma tiveki or ma nga ri ku ama kona ama humeleli laha hi nga tlhelela ku hi hina vo papa hina va tsandzeka ku hi byela ku ku na swilo swa so hi ku a swi kona a swi documentediwanga no mativa ni twa ni tsaka loko mu ku no mi humelerisa ndhavuko yimani ni nga tipfinyingi vahaxi ku mina ndi na foundation ya Pensele Multicultural Foundation ni un'wana a ni tshembi ku ri mi rhandza ndhavuko ku fana na mina sweswinyana hi vulavulaka hi busy we are trying to get together hi le ku organizeni ka Bushbuckridge Annual Cultural and Heritage Show it's an annual event ni to teka nkarhi lowu ni vhe ni mi rhamba ximfumo ni nga tsaka ku mi va mi ri kona because loko mi ta tsaka it runs for 7 days non-stop kona kwala Bushbuckridge so
i swin'wana a hi khomisaneni va ri ni ritiho rin'we a ri nusi hove loko mi ta na leswi mi taka na swona leswi mi swi endlaka leswi mi le ku humeleriseni loko mi ta laha mi fika mi teka leswiya na leswiya kwalaha mi ta hlangana na tin'wani ti-legend leti a mi nga ta ti vona loko a ni nga mi rhambanga so i swa nkoka a hi tirhisaneni hi khomisana lexi salelaka emakun'wini ka siku a hi endleni tiko ra hina ri va ra kahle hi endla industry ya hina ya music yi va na ka environment ya kahle because hina vana va hina makun'wini ka siku va ta va kona lava va nga ta va na nyiko leyi hi nga na yona swa tlulela leswi swi fana na mavabyi ya vo cholera na yini loko ni ri na vuqambi n'wana wa mina swi nge endleki ku kala na wun'we lowa swi nga n'wi tluleleki so na hina vini i vutihlamuleri bya hina tanihi tinqambi ku va hi nyika van'wani kumbe hi aka van'wani lava va ha kulaka hi kota ku va hi yisa vuyimbeleri bya hina byi ya mahlweni inkomu kwalani ni twa ni tsakile onge xikwembu na n'wina ka matshalatshala lama ma endlaka ya ku hluvukisa kumbe ku humelerisa andhavuko wa hina xi mengetela mukateko laha mi fikaka kun'wana ko va na ti-challenges na yinini a hi vulavuleni tanihi hi ndyangu hi khomisana na mene ni ta dyondza swin'wana na n'we ndzi ta mi kombela swin'wana leswi swi nga ta mi pfuna ku va mi ya mahlweni okay vayingiseri va hina mi swi twile swi suka eka legend hi yoxe yi ku a hi kuriseni rixaka ra hina a hi kuriseni ndhavuko ha ri ka n'hweti ya ndhavuko a hi kuriseni ndhavuko wa hina hi kha hi pfala hi fiki emakumu ka ti-episode ta hina ho pfala ho songasonga boti mi chaveleri na marito mo hetelela hi kota ku pfala episode ya mina no la ku I just want to take from leswi va nga vula swona ku Ngana Lonene yi nge swi koti yi ri yoxe yi nida hina tanihi independent media, the podcast, you need the one, the living legend, vo Atana Pencil, vo Man Viola, everyone, lui anga ku contribute ka ku preserve ndavuko, ne? We need if any anyways, mara the point iku ho fane komsan, ne? Ingeskoti, ay but anyways tatana Pencil khense ngopfu for nkarhi wa n'wina mina a no twa tinghoma ka papa va rhandza disco ne a no twa tinghoma ku na album leyi mi nga yi bana General Muska a no swi twa ku no twa ku na Pencil na General Muska no ntivi no twa kona ne mara mina ni khenseni ku va namuntlha ni kota ku tshama na n'wina hi vulavurisana hi ta radio station ya hina na swa ndhavuko na leswi mi nga hi tshweta swona swin'wana swin'wana khense ngopfu nkarhi wa n'wina ni khense ngopfu loko mi kha mi ta tlhelela akaya hosi a yi ni hlayiseli n'wina yi ni hlayisela n'wina mi hlayiseka na loko mi ta vuya mi va mi hlayisekile hi ta tiphina swin'we na khensa swinene loko hi ta vuya ka cultural ya 7 days from the 29 September until the 5 October so vuyani swin'wana swin'wana hi ta kombisana hi vona swa ku henisa kwini mara ni nga khensa ngopfu loko mo va mi vuyile titweni mi ri kaya loko mi ri la Bush mi hlayisekile swinene Bushbuck Ridge hi yona yi ri yoxe I think South Africa hinkwayo every Sunday hi celebrate culture every Sunday na mchongolo every Sunday so iyo yi ri yoxe South Africa jikelele leyi nga yona leyi yi tsakelaka ndhavuko so mi famba na hosi mi hlayiseka xikwembu xi mi hlayisa I think swo tala hi ta twa hi swona loko se hi vuya swa ndhavuko swi ku ya emahlweni so until hi hlangana nakambe hi sweswo Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #SMA20 Masagwadlaw ya rhurheriwa hi Bushbuck Ridge Municipality tikhamera se jigini se ku on mi hi khome ku ringana ka 2 earlier ku ri mi vitana in segment liya yo sungula ku ya vumbirhi yo sungula inongonoko wa mina wa Khomandlela 3 to 6 Monday to Friday afternoon drive show so loko ni vulavula n'wina la a ku ri topic leyi hi va ka hi ri na yona siku na siku eka nongonoko because nongonoko wa hina loko u karhi u famba hi va hi ri na topic and how we create our topics these days I fiki
hi hleketa swilo hey namuntlha hi vulavula hi ku n'wina yini no hi rhanga hi kuma hungu leri fambaka emahlweni siku rero like tolo hi ve na hungu ra ku ti-figures ta vanhu lava lahlekeriwaka hi mintirho la Afrika-Dzonga se ti kolomu ka voma 279,000 i vanhu lava lahlekeriwaka hi mintirho hi kota tikhampani to tiyimela ti le ku diliseni ka vatirhi na mfumo wunene na le mayeni va dirisa vatirhi ivi hi vutisa vayingiseri ku xivangelo xa ku dirisiwa vatirhi ku nga va ku ri yini se van'wana va vona mavula ka hayi mfumo wa hina vurhangeri ma swi tiva vele hi tshama hi sola government so that's how hi kumaka ti-topic aka nongonoko yeah mara lo ni khini mi ngisem khimbulavula la sesikate kumbe mina ni rwane na swi twa voice leyi tshama ni yi twa especially nkarhi lowa loko hi fane va hi vitana hi ta hlamba va ku ta hlamba nkarhi wolowo khe ku yina na radio wa swi twa voice leyi liya a ni hlamba hi yona leyiwa mara mi vitanini la ka Munghana Lonene tanihileswi mi nga vula ku mi muhaxi ne mina no la ta tiva ku tanihi muhaxi sweswi hi teka a stance direction ya different as compared to lavan'wana hi nga va interview hi la ta tiva ku ngoma leyi yi mi describe ku best n'wina as muhaxi wa ximasiku lama hini na swi ta ku ni yo mjumu hayi leswaku masiku lawa ne se wu ni vavisile hi ku swi fana ni loko risimu leri loko va wu ri le hansi swinene u tala ku ri tlanga i risimu rini ene a hi ra ximanguva lawa so that's why loko se wu ni vavisile xivutiso xexo kambe ke tinsimu ti nga tinsimu ti tele ngopfu tinsimu leti me ti ni pfuxelelaka i hip hop ne yeah it's hip hop the message lowu nga le ka hip hop hi wona wu ni pfuxelelaka me against the world loko u nga se yingisela risimu leri hinkwaro you just know ku black men you are on your own it's only you alone against the world you understand why because xilo xin'wana xin'wana xo xi endlaka you will be loved you will be judged you will be hated so you're against the world so these are some of the songs leti endlaka ni feel like I know but it's okay who am I it's me against the world I must face it so most hip hop songs from Tupac, Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, you know hiloko ndiri moya mo ri hansi ngopfu cruzela ntlanga se ni yingisela ku I know you know what mara va hemba hi salava till I die till I die even Zola as well super Kuluva himself okubyela ku God for us all Kuluva for himself xikwembu xa hina hinkwenu wena one so bari people who are selfish they have a tendency of succeeding in life so but people loko va ku vona ku lata succeeda they will come to you and say they love the selfishly dia wemba va lava ku kuyisa hansi va tsaka loko u bega be selfish bra because selfish people have a tendency of making it in life so speaking of hip hop namuntlha a hi ri na ti-category to hambanahambana ka ti-nominations ta kwala ka Munghana Lonene hi na ti-category tingani and if mi nga swi kota ku yi hlamula ku ya n'wina leyi mi yi rhandzaka yo no le I know va biased kumbe njhani ene a ni nge vuli ku ni nga ku hlamula na mina I was shocked loko va announce ti-nominations la kusukela ka best gospel ni langutisa tinqambi letiya ene timbirhi ti-category ta gospel la ona kuna leya le emfuxelelweni ya le mathendeni ti bohanile na kona la kuna leya ya ku va ri yo dzunisa ya praise and worship so ti va ti hambanile hi timbirhi ka tona yo maka ti ze ti va timbirhi ku va langutisa ku tinsimu letiwani hinkwato ti tele so na mi swi ta ni confuse la ku ni nga famba na mani ko loko ya ka best male hi tlhe ya ka best female ntwanga va nga wina hinkwavo allow me ku ni nga single out ti-artist hina vanhu loko hi hanya la misaveni we are very sensitive swi nga endleka ni vulavula hi vito ra wena loko mara laya ku nga na DJ man even siya 4 5 6 ndzi va ko yo maka va winile vele na le dyadile le ka podcast ti vula duku man wa so ni ngoni pfumelela niku from category 1 ku ya fika le makumu le ti bohanile ene ku hava le ni nga ta ku leyi ya best disco kumbe lexi tsakisaka sweswinyana hi loko swi nga ri kona swa ku best xigaza xa ma2K you understand you don't feel like hi tilongoloxa kokwalaya ka best Xitsonga album best Xitsonga song na song of the year and the song of the year ti va ti ri khume la
so you could tell ku it's 10 best songs aka Xitsonga. So loko hi langusa ti nominations Yeah. and then sweswi mi vulaka ku ri ku ri swi le ku tikeni. Yeah. Can we say ku ri ku le ku tikeni Ha ku and le ku ku tikeni. hot? Ha ku le ku tikeni. Yeah, And ne. akushisa ane laya ne it's old versus vanhu va sweswi. Titavuya. Yeah. You understand? Yeah. So aredzi ta vona hi swona mara titavuya. Vafana va matukeni avo va fikile. Yeah. Yeah. Mina, I wanna understand this, ne. Another good question, mara I think it's question to me, mara lingwa ni venti hlamla hlokweni ko, ne. Mara question monti andlala tertimbiri. Yungo yako akuru yosungula akuru ku. What is the criteria for nominations, ne? Mara then hlamuleni nga hlamula ku ri ayona mta hlamula ngwe. Eku artist what submit, ne. That's the criteria. But then also I wanna not to isa criteria ya kuva sweswi nominate win, ne. Mina na sis Kate nominate win. Yeah. For best podcaster. Yeah. What is the criteria leyi mngana lonene yi tirhisaka ku winisa? Kuna stiva kuna the vote, ne. Mara apart from the vote, mina swona leswa so okay kuna committee yo karhi leyi tshamaka ku yi hlela ku okay aswisa ku the vote let maybe the vote counter 40% and then our input as or output as or opinions as committee it counts 60%. Sikona so fana so basically what's the criteria? No, God for us all Gulliver for himself. Unominatiwile uri artist. You are on your own. Ufana ukugangisa the votes. Loko uyimelela ngabuku wako crowd ya kupengela inga ku chela mabyala ntsena Yeah. na hi mati kumbe yini ayi ku vote. Yeah. And you know it's a good question because every time ne hina sweswinyana loko from the back of your mind uri hey mara man dibini. You understand? And loko uya taxi rank idona loko uya clubini idona loko uya hinkwako idona. The question is bona bangivotela na eku anga aya wina ku ya wona tin'wana ta ku na ha didivi kahle. Yeah. Kasi dona a dendla yini A diri ku vote. a diri ku vote hi swin'wana leswi I think swa tele eka ti masagwadi ya hina hi leya ku na mina loko ni ri DJ Matt ni humese njamba ani hinkwenu byiswa ku hi beti hit hi yo ti byela hina kuma ku na switwa ku lani bini la. Yeah. Anana na nkarhi wo loko va ku ekse kuna ma award lama nga nomentiwa ka wona ri hey ni busy. Tile ku perform tile ku gigeni you don't even canvas for votes where you are performing. Xa wena iku ube hit ibi ku fika ma award va nga ku votela you are not even posting on your social media ku vote for me, you are not campaigning for votes, so your song inga win yina ti fans rin you ram ngano fam ya penga dibin these are led mara adwina. The criteria iku let them vote for you. It's in you ku ndrime tsama kwana nqambi ngwanyana angebuli bito ra yona ai kuma yan le ka masipala wa yona you fika ikombela ti meyara na temiti ku nikombela mi nina campaign yo vanhu van votela ba humesa mali va yinyiki va ku okay u lava yina ka loko mo ni xavela ti time to tala ni nyiketela vanhu van votela then ivi endla tani endla ti event ya ku le ai endla ne ai ku event ya ku tanani hinkwenu mtamtani votela ni nominatiwile ka you could tell ku xo sungula u tekele nhlokweni nomination leyi anga ikuma ka Munghana Lonene FM ivi a heta kwalani a swi landzelerisa a voteriwa ivi aya win so van'wanyana vo ba ti hit a va ti ngheni so kuna a music committee antirweni leyi loko nqambi yi submita risimu before riya emoyeni va tshame hansi va yingisela like they receive 10 maybe 1000 songs a day and some artists it's frustrating ku risimu ra me a ri tlangi emoyeni hikokwalaho ka yini me vanzona kumbe njhani but 10,000 songs a day I mean 1000 songs a day va fane va ti cheka you understand then va yingisela hinkwato they will pick 10 maybe va pick 2 3 sometimes ni ti levisa ti karhele va ta vuya mundzuku or another day and I will tirha swona ntsena so aka Xitsonga Music Awards kuna a team ya Xitsonga Music Awards ntsena a liya ya committee team leyi ranganaka hi Khalanga Pet Mathebula hi vona ke va tshamaka hansi va langusa tinsimu leti ti nga submitiwa
August last year until this year ti tlanga emoyeni wa Munghana Lonene FM hi leti nga ta selectiwa hinkwato ti nominatiwa ti nghena ka ti categories ta hina hinkwato ka tona. na tshemba ku ri titlambi ta hina va le ku swi vutlhari lebyi byi nge le ku humeni ku le ku paluxiweni ku mi fanele mi endla yini ku ri mi kota ku wina so loko munhu a wina ku winiwa yini kahle kahle. Oh va wina ti wona tiqambi hina vaseketeri lava hi seketelaka lava seketelaka ti category hinkwato ku na Professor Hlati lani hi xitalo u ne ku teka song of the year kumbe song of the year leyi nga na mali ku na Standard Bank leyi tekaka ti categories to hambanahambana la those are our main sponsors akati ku na vo CTM man so u kuma ku swi yana ti category ta hambana na ti category mara ni nga ku byela ni ku lava ni va tivaka ni nga va vona 25,000 song of the year ku 50,000 ani leri ilembe rin'wana ngomani va u kuma la masipala wa Bushbuckridge masipala wa no hina as masipala wa Bushbuckridge hayi hi lava song of the year ku va 250,000 kumbe ku ta Kruger Sun Park kumbe ku ta Mpumalanga Tourism Agency va ku no hina hi kona mi nyika fight category ni ken gospel na jazz na yini hi ta va nyika 100,000 each lava nga ta wina ka ti category so swi ya hi ku lembe rero ti sponsors hi vo mani mara a ya ha ri kona ti 10,000 a ta ha ri kona ya ta ha ri kona futhi lembe leswi endleka hi vona ku cinca swinene hi mhaka ya ti sponsors leti ti nga le ku gongondzweni ta ha pfulekile tin'wana ti sponsors loko u tsakela ku okay podcast network hi lava ku teka best traditional song or hi lava ku teka best hip hop mata le ntirhweni mo hayi la nga ta wena ta n'wi nyika 50,000 wena what do you gain u gain remember loko ku tlangiwa la every day emakumu ri xiyenge lexi xi seketeriwa ka n'wina xi tisiwa eka n'wina hi va man it's a huge mileage from now until December u kume mileage liya hinkwayo ka yona you're benefiting esayitini ra wena you understand so that's how it goes ntwe mahemhemi man ya ku n'wina mata mahemhemi no man tiva ngopfu mahemhemi hanya hi wona ene loko ku ri hava mahemhemi hi nge hanya ene loko nga ku hemahemisi we nga undli nchumu vuton'wi bya wena a undli nchumu okay mani nga ku disturb no bula a no lata mina yeah anyways Munghana Lonene I think I say swi vula ende leswi Munghana Lonene phela this year yi khoma 60 ne 60 which is a great milestone ne ana ta mbutisa ku tani hi muhaxi mi la ta vona xitichi xa Munghana Lonene xi endla yini or xi achieve yini tani loko xi ya khi xikula man twisisa because they've done things for the past 60 years mara ni sure ku yeah I'm off air dead air yeah swin'wana swivutiso a swi vutisiwi muhaxi swi vutisiwa munhu loyi a nga nyikiwa task remember if you are a manager wa lava ntirho they ask you that question ivi wena u ta na ti-ideas ta wena na ti-plans ta wena not HR wo sayina muholo check it was a programs manager programs manager una strategy xa yena ku this year I want to see Munghana FM yi va yi ri laha how are we going to achieve that 1 2 3 4 ivi se a nyika hina aku Matt I don't care who you are where you from u tiva yini u tivi yini this is the strategy for this year if we can execute the way I want it we are going to reach here so mina loko no fika se ni swi hlamula se ni teka ntirho wa vanhu not ku a ni nge swi tivi n'wana n'wanyana na divisions ta yena but evuton'wini ma yi vona Formula 1 kumbe the races ta timovha those people have 34 people ne working for one person to win those 34 kuna vanhu va chichaka mavhilo kuna vanhu va chelaka and every time loko yi famba yena petrol u vona ku va endla hi 5 seconds n'wana chiche mavhilo n'wana ku pompeni n'wana cheke jeke n'wana everyone is playing their part for that person to win so everyone is playing their part they are not fighting to be number one they're not fighting to be him
mara they are helping him to win. And loko yena a winner, we all win. Yeah. Even if bari kuwine Verstappen or Hamilton, Lewis Hamilton, we don't care. Lesalaga hina behind him, we won. And let's see dlaya katani team is to forget your purpose. When I was umuhashi now or I can have my own things. Awala kumanager, say wala your manager. Which is impossible. Play your part. If you're a presenter, do your job. And if you do it correctly, you play your part. You play your part as a producer. You play a part as a driver or not driver. Oh man, funchumu. I know about child. Still, you don't want queen. So I'd rather stick to what my role and playing my part. So kubutisa xivutiso lexi xi langusanaka na n'wina Yeah. tanihi muhaxi Yeah. ku na munhu akaya loyi a navelaka ku ri siku rin'wana ni nga tsakela ku va muhaxi Yeah. i yini lexi mi nga n'wi advise-aka xona and loko ku ri ku u lava ku swi yisa mahlweni i yini xitepe lexi mi nga n'wi byelaka ku ri a nga xi teka cause information yo fana na ku tirha ka Munghana Lonene vanhu vo tala a va swi tivi ku munhu a nga nghenisa ku yini or ku presenta munhu u sungula kwini swi sukela kwini so i yini advice leyi mi nga n'wi nyikaka yona overall Kuna mashungwanyan shaka ka stage swa Mani community radio station because hinkwenu la taka hi kona anga fika anivutisa ku Shemet ndla ku apply ka Munghana ni nga endla njani ene tolo xa ko aka kuma post ka Munghana we announce on air ku hi le ku laveni ka muhashi wa so man ni very disappointed ku you don't listen to Munghana Lonene FM but you want to work there. Man, this is doesn't make sense. You don't listen to the station but you want to work there. I'm not saying it's a must kumenja, but if you love something, you love it. You know, before we discovered ourselves, na people say so. Why? You were following that person. Who listening to Munghana? Yes. One day I'm gonna be there. So it's simple. If you love something, follow it. We announced there. But announced. I started live radio. Hey, look at Muhashi. Na Munghana Lonene FM. What utash? Munanga ingsolang. Itafuka na mponza ko. Ya ingenise. Amara wingisel. Ya ko announce amustolo ko ilabash. So anta ko sokufana radio. But babula ba announce amoyeni kwala ba mash. They announce. So listen, love the radio, follow it. I'm not saying skolo Munghana, no, but you know what you want to earn. And no one will tell you, you know what you want. So follow it. Yeah. But Sam, follow it. No. Nathemba ku wena unga tshama kwala ka Austin ne. No. Hey, tada. Yeah. It's am I ready? Born ready. No, thanks a lot. Yeah. Yes. Yeah. So. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #SMA20 Masagwadlao ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality. Just imagine Korile Dawen, I'm too perfect, it's unreal. Ni Cinderella in a glass slipper, ni fully in. Many mchini wote ranto beki me. Take and come with me. Basiaba come could take. Basiaba come timbila. I have no space in my phone, baby. It's the same thing in my jeans too. Get him charged like Pikachu. No saddle on my wild style and I need a man like Johnny Bravo. Understand when I tell him pronto. Love trick that don't play no tricks on some coolie girl. I bought you this. All right. Okay. Money. Case. No grants us one. I'm darling, no grants.
no chakubiu. You never know. Kambe kumbeta mi titivisini. Okay. I'm coolly. You know, Okay. Loi Miss 10 out of 10 imakun perfect. Di bedi imakuni bedi vitu kulan hobzani Miss Kuli Mohashi Mumelerisi Shkulukumba mrep. Sweswo umtikelo wa munhu meni ani ximunwana. So namuhla hikwala ka Munghana Lonene yini amiri yini kumbe yini lexi n'wina a xi ri role ya ni tlanga namuntlha. So mina ni muhumelerisi wa masagwadi ya Xitsonga Music Awards. Ahansi ka executive producer ya mina Xolani wa le Kenhook. So hina hi khe tsutsuma hina ayikhe hey akutika nisho mina bone ni tsutsuma kangani lawani mara hina hi humelerisa nongonoko lawa ri kona ka siku ra namuntlha ku tsalela vahashi leswi va fanele va swi vulavula staging ku tsalela ti Voice of God va Hope Libisi ku tsalela ti MC kahle nongonoko lo hinkwawo amu vona hina hi nga tshama hansi kumbe mina ni nga tshama hansi kusuku hinkwabyo nkosi ya ni type xilungu ni xi type kambe yes ani ri muhumelerisi wa launch leyi nga kona la muhumelerisi wa masagwadi lama nga ta va ma ri kona eti 20 ta December. So loko hi langusa event leyi yi be successful swinene. And I just want to know, how do you feel about that as muhumelerisi? Me na team ya me eta twisana ku hey imako i xilo lexi a hi xi yimerile for nkarhi wo leha. It was a lot of work. Hey siku ri fikile for some reason hi swi vone ntsena loko se vahashi hinkwavo va ri for la xitejini vahashi a ku ri Khensani Nyango ni n'wi vitana xiponono xa mina munhu loyi ni n'wi humelerisaka ka Munghana Lonene FM 9 to 12 ku ri na Khonaiza ku ri na Ike Ngobeni ku ri na DJ Matt loko se va yimi hinkwavo laya va helerini hi ko hi nga swi vona ku guys hi chayisile hi swi kotile swi fambe kahle hinkwavo lava hi lava ku va vulavula va yimelela ku langwa se ma va tiva swi hundla leswi a swi ni endla swona ximbilwani xa me kambe hi titwa kahle swinene nakona hi jahile ku masagwadi se ma fika hi December leswi mi nga swi vona la i preview swi hundla mbula ku a mi swi tiva ku ri ti nominees ai sayino swo sayina n'wamani The NDA. Jo Kasi misayina na the NDA la. Phela ngoba ku SABC they're the biggest broadcaster in Africa. So Bowie sign. So hleketa ku va u nga vulavuli vuxoko lebyiya hinkwabyo na ti-nominees. Swi va swi nga mi kuluma swona ni a swi luma ni nyana swa luma swa tika hi mhaka everyone nominated there you can see deserved it, so it was very exciting to work on a project like that. So mingene a freestyle ne? Of course. Mina for your own information, I also used to rap. Right? A long time ago. Right? I don't rap. Takubuyisa utabaka ka EPM ya uma ka October. Wabuya loyi. 4 lines nyana, 6 lines. It's a cosign. Yeah, of course. But anyways, naktiva ku my pursue the rap career or what's going on with that? Heck yeah, no, Mr. EP, the Betty EP in November last year, like nominated Weka Basadi in Music Award and Hip Hop Artist of the Year, alongside Bom Repa Bangwan Bakusaseka Bakutira Kahle. Unfortunately, we are gonna music is something I'm definitely pursuing. The feature Tilekuteni and get some Timbirtash Gaza for the first time in my career with very exciting artists. Next month. So the music tonani loko ya ka TikTok so sufika ku Miss Kuli but one at vid. So do you usually rap in vernac or vernac it's Xitsonga since you know Matsonga me rapper in Xitsonga or both? I should I be honest? Let me be honest. So okay, clock in. To tell you the truth, right? Kalan prefer to rap English. I'm an old school rapper. I think Lauryn Hill, Tupac, Biggie. Kim or whatever. You know what? No Kim, Missy Elliott. My first nickname I called Missy K. Missy Elliott. So I've always preferred to rap English. But with time and consultations with people around me, they felt like it would be more catchy if I would also rap in Tsonga. Now the fact that I love lentis and Chingil Moon, no one raps in Tsonga like me, though. Yeah, because also I wanted to go there. We don't really have a lot of who rap female. Like me?
don't know like me. But we don't really have a lot of aren't they? I'm And not funny enough, Bakona Shem, they really there. There's the likes of one of the only women nominated, Ka ex Malawani, Faith K. There's the likes. yeah, I wanted to mention it, but Yes. also a lot of people won't know Faith K because also she does rap in Tonga sometimes. Mara, Mostly now, she's in the full-time. mainstream, so a lot of people wouldn't know. Want to see some menotiva ku imbele na vo tla sometimes. Yeah. Yeah, that's why I brought that up. But anyways, Okay. We need a full Yeah, before he episode nyenga, for this. Please. And also, Music. more about what you're doing, and Yes. also because you're doing something different. Mina, and what she's Yeah. the only one that I know. Oh. And plus, Bablavle, can I call them scripts? Yes, I tell the scripts na team ya me. So I don't know, maybe do you have to study for something like that? Because obviously, kuna shlungulani, you know. I think it's something that we need to delve deep into. Logo say Mitaka podcast as a guest, and David Lavla. Me, Ngimncane mina ngimncane nami. Purity. I'm thinking, Purity. Anna. DJ Mfundisa wakho waku. Yindoda le. Awa. Angasitivi no tete like. Mame tata di TV, tata iplage. Yo, Exactly. Me and you, same page. But yeah, come on, good. Nalia, I think you should come to our podcast. Definitely. Funny and I've been following you guys. Your team knows me. Kalen Manan podcast. Tangona Kalen ni inbox some of the presenters to say, hey, la, nakubula bula debate. Kwala. Nakubula tama taele. Nila kumje unkasho ndiste by someone. Yeah. Kuna someone ne, nakubula bula debate. Sorry, Shakaramina. Kuna munu one la ka team ya hina ngutana nguku debate. Dikwi. So he late. Clarky. You know, I think logo figure that was my biggest fear. Logo enkatego anganchavitlere. You know enkatego ne. And that was pretty, by the way, audience. Yeah. And chava ko she's gonna mention it because now attention karungan ani randingo especially loguri and what TV van vakora because it's a bit weird. Mara anchava ko she's gonna mention it now. I like that because, like, also with my song, a baddie is not just a girl. Yeah, it's someone who's overly confident, who knows their thing. Baddie, Mara. Being a baddie means confident and comfortable in who you are. I'm that girl or I'm that guy. So yeah. Yeah. Yeah, actually, before we wrap up, I actually want to ask because she just said she's not that old and she has like she's so vibrant. I'm not going to tell the camera how old I am. She's so vibrant. Okay, it's fine. But I'm the one who's asking the question. Okay. I hope I'm not showing any facial expressions. Sungula from 5 years younger than me. 5 years younger. Okay. But obviously people wouldn't know because she didn't disclose her age. But anyways, Dibedi, eta divona kahle. Episode. Yes. Yeah. I'm sure it's going to be really nice. It's gonna be amazing and I can't wait. Especially in it was really yeah, nice. True. It's I like the vibe already. I like the vibe. Should I? I think I'll leave. Freestyle. I can't. I haven't rapped in like 5 years. Old line. It wasn't. I think the line that I can remember. It's not really. It was a very. Do it. Min komelen rap. Okay. It's a very overly conscious song, right? It's slow. It's like a poem of some sort, right? It says, "I can't breathe. I can't breathe." That's what he said when he was put on the ground when he was killed. Rest in peace, George Floyd. Rest in peace, Trayvon. Rest in peace to all the black that died in the hands of the police force. The streets ain't safe no more. Black ain't safe.
And that's because of our black race. Police gonna put us in a coffin. I can hear Hector Peterson crying. I can see the devil smiling because he enjoy watching the black nation dying. It's just crazy, right? How you gonna put your knee on my neck? How you gonna put your cuffs on my hands because of my blackness? Ninja, this is madness. How do you kill a black soul and then feel okay? Is it because of the hate of my race? For causing this pain. There's a lot of cuss words there, but it's a very Jazzy emotional beat song. or a boom bap, that could work. I hear but that. yeah, I used to rap. That was not supposed to come out, but yeah. Thank you. Next artist on my EP. I'll send him. I'll give him my email. Okay. Anyways, thank you for your time. Thank you so much, guys. You can see Leonard. You can see. Thank you so much for your time. And you're amazing. Mungana la FM Xitsonga Music Awards. Matimba ya Nanga. #SMA20.